Мы распачынаем свой спецыяльны адмысловы стрым са студыі Еўрарадыё, і гэта звязана з той падзеяй, якая зараз хвалюе ўсіх нас. Мы ў чаканні вызвалення чарговай групы беларускіх палітычных вязняў. Ужо з'явілася інфармацыя, што насуперак нашим чаканням пра вызваленне 150 і плюс там больш-менш людзей, што нібыта по паведамленні Пула першага Лукашенко прыняў рашэнне о памілаванні 23 грамадзянаў розных краінаў, асуджаных нібыта за шпіёнскую, тэрарыстычную, экстрэмісцкую дзейнасць. Безумоўна, самае галоўнае пытанне гэта хто ж усё ж такі можа быць у спісе вызваленых людзей. І вось навіна, першая навіна пра першага чалавека, які хутчэй за ўсё знаходіцца ў групе вызваленых, і гэтая навіна прыйшла ад Івана Краўцова, прадстаўніка штабы Віктора Бабарыкі. Прывітанне, Іван. Іван з нами на сувязі з Вільні. Иван, прывітанне. Да, всем привет. Привет, Дмитрий. Да, действительно, первая хорошая новость, ласточка. Мы долго этого ждали. Только что Таня Хомич, она тоже сейчас находится в Вильнюсе, она поговорила по телефону с Машей Колесниковой, и Маша Колесникова уже находится не в Беларуси, на свободе. Очень рада была слышать Таню. Таня сейчас немного занята, они там общаются с американской стороной по разным техническим вопросам. Но также у нас есть информация, что помимо Марии Колесниковой еще в списке освобожденных находятся представители нашей команды. Мы пока не хотели бы комментировать конкретные фамилии, пока не убедимся лично там в их состоянии присутствия. Но в целом действительно пока выглядит так, что есть весьма позитивные новости, которых мы ждали, в принципе, 5 лет. Я пока еще сам не могу поверить, что это происходит, но действительно, видимо, это правда. Видимо, это действительно так. Атрымліваецца, што Марыя Калеснікава ўжо не толькі на волі, але па тваіх словах, што яна ўжо не на тэрыторыі Беларусі. Атрымліваецца, што аўтобусы з вызваленымі палітвязнямі, якіх дэпартуюць з краіны, яны ўжо перасяклі мяжу? Там есть в этот раз, я так понимаю, что по логистике там есть какие-то отличия от предыдущих партий, которые были в августе и сентябре. Мы, поскольку все-таки не являемся частью этого обмена непосредственного, у нас обрывочная информация, я пока, честно говоря, не могу сказать, когда, например, она там или другие члены нашей команды будут в Вильнюсе. Я знаю, что часть выпущенных людей не из нашей команды, они будут в Вильнюсе сегодня, там, возможно, известные правозащитники тоже какие-то будут, я не знаю, пусть комментируют те, кто обладает информацией. То есть часть будет. Но что касается наших людей, мы пока не уверены, будет это сегодня или завтра. Там есть логистические нюансы. Ну, а ўвогуле хотя бы прыблізнае ёсць уяўленне, там, ці можа яна сказала, калі гэта можна гаварыць, то вось у якой кропцы там яна знаходзіцца зараз, Марыя, я маю на ўвазе, гэта дзесьці ўжо на тэрыторыі Літвы, там, ці яшчэ на памежным пераходзе, ці дзе, на якой дарозе, у якой кропцы? Слушай, Дмитрий, ты же понимаешь, чувствительная информация. То есть, поэтому, к сожалению, нам достаточно понимать, что уже все, уже она покинула территорию Республики Беларусь. Остальное, я думаю, что мы с удовольствием прокомментируем, как все происходило. И я думаю, сама Маша потом расскажет подробно, когда приведет себя в порядок. Но сейчас все-таки процесс еще идет, да. Не хотелось бы посередине такого чувствительного процесса что-то лишнее сказать. Поэтому извини, уж тут без намеков. Іван, калі мы з табой сустракаліся апошні раз, ужо былі размовы пра тое, што Коул ўсё ж таки паедзе ў Мінск бліжэйшымі днямі, а калі паедзе, то будзе найхутчэй вызваленне чарговай групы. Мы зноўку там прагаварылі, хто бы гэта мог быць, і зноўку ўсплывала імя Марыі Калеснікавай, і ты сказаў, я не хочу загадваць, бо нам ужо некалькі разоў ужо, как кажуць, зуб давалі, што у гэтай групе будзе Марыя, а па выніку яе там не было. Як было гэтым разам? Былі нейкія там чуткі, абяцанні, намёкі? Я бы сказал, что в этот раз была более уверенная информация, да. То есть была информация более уверенная и детальная.
Поэтому мы тут уже довольно организовали плотную подготовительную работу по встрече наших людей. Но ты понимаешь, что в любой момент всегда может сорваться, да, поэтому мы стараемся не обнадеживаться. Ну да, но в этот раз уже довольно было так, конкретика была определенная, она появилась где-то за, чуть меньше, чем за неделю до сегодняшнего дня. І вы так прыхоўвалі гэтую інфармацыю, як кажаш, чтоб не спугнуть. Ну а как еще? Как еще? И в целом я бы всех просил там неподтвержденную какую-то информацию, особенно когда идут такие переговорные сложные вещи, не публиковать. Вот вчера, например, там была информация про 150 человек, которые едут в Польшу вечером, да, и уже все обнадежились, там кто-то чуть ли не поехал к границе польской это ждать. Поэтому, к сожалению, приходится работать, я понимаю, многим со слухами, но я поэтому стараюсь слухи не создавать. Стараюсь все-таки комментировать только то, что мы своими руками пощупали, глазами увидели. И, конечно, слушай, хорошая новость, что я могу сказать. И как мы с тобой говорили много раз в студии, видишь, американский трек дает плоды. Посмотрим, как удастся ли цифру политзаключенных довести до нуля заветного, прекратятся ли аресты. Но я думаю, что с течением времени мы к этому придем. Моя надежда в этом. Іван, я разумею, что с аднаго боку про гэта казаць рано, но з іншага боку ты як чалавек все ж таки дасведчаны, я думаю, пролічваеш крокі на некалькі крокаў наперад, выбачаю за тавтологію. І я думаю, что задумываўся про тое, что Марыя зараз, як ты ўжо сам кажаш, прывязуць яе хутчэй за ўсё у Вільню. І потрапіўшы ў Вільню, яна трапляе пад дзеянне дублінскага рэгламента. То бок, умоўна кажучы, пасадзіць яе ў машину і прывезці заўтра ў Варшаву, досыць праблематычна, наколькі я разумею. Что будете рабіць? Слушай, давай ты уже, мне уже тут надо бежать по делам, а тут ты меня уже раскатываешь по вопросам детально. Мы сами еще, знаешь, немножко в легком шоке. Будем думать, у нас есть, мы обсуждали какие-то организационные моменты, как все делать. Слушай, это не самая главная проблема. Все это технические вопросы, и они будут решаться. Давайте дождемся их физически. Пришлю тебе фотографии в Телеграм, как только будет у меня эта возможность. Так, ты шчыра скажи, тым больш, што вось у нас амаль 3000 чалавек зараз нас глядзяць, ты кажаш, мне тэрмінова трэба бегчы, там уже машина с Марыей подъезжае. Не с машиной, тут просто у нас небольшая планировочка, тут у нас где-то 5 человек из команды, поэтому, в общем, надо поговорить. Зразумела, добра. Іван, у любым выпадку заставайся на сувязі, калі што, калі будуць у вас якія-небудзь навіны, калі мы там раптам попросім, подлучайся, калі ласка, не ігнаруй, тым больш, што я хацеў бы яшчэ раз агучыць гэтую радасную навіну, якую ўсе мы чакалі не адзін год. Прадстаўніца штаба Бабарыкі Марыя Калеснікава на волі. Паўтары. Ура! Мария Колесникова на свободе. Поздравляю. Добра, дзякуй. Тады мы Івана адпускаем со словамі, што ён яшчэ вернецца. Мы зараз далучаемся адразу з Вільні. Да нас на сувязь выходзіць наша калежанка, і як гэта не дзіўна, Марыя Калеснікова. Уключаешь? Всем пока. Вітаю, сябры. Мы знаходзімся ля амерыканскай амбасады ў Вільні. Тут ужо збіраюцца нашы калегі, журналісты з родных медыяў, літоўскіх, сусветных медыяў. Чакаем прыбыцця 123 чалавек. Марыя, які ўвогуле настрой, якое надвор'е, там што людзі кажуць, ці прыйшлі толькі журналісты, ці ўжо ёсць людзі, якія так проста вырашылі сустрэць чарговых вызваленых палітвязняў? Надвор'е вельмі халоднае, у Вільні вельмі холодна, таму не здзіўляйцеся таму, як мы сёння выглядаем. Пакуль тут толькі журналісты, людзей, якія прыйшлі сустракаць сваіх сяброў і блізкіх, пакуль няма, але, як я разумею, з хвіліны на хвіліну людзей будзе становіцца ўсё больш і больш.
Дякую вялікі, Марыя. Ну, может быть, сама яшчэ хотела что-нибудь адзначыць, что-нибудь нам расказаць, ці будем чакаць разам навінаў і подключацца па меры з'яўлення ўжо нейкай такой нагоды для подключэння вашай групы до нашага стрыма? Дякую. Дякую. Ну тады развітваемся. Як вы бачыце, наша здымачная група, наша Марыя Калеснікова знаходзіцца у Вільні. Яна будзе сустракаць, як вы ведаеце ўжо ад Івана Краўцова, што Марыя Калеснікова, якая са штаба Віктара Бабарыкі, ужо на волі. І я буду... Вот шкада, не буду мець такой магчымасці стаць уже сёння паміж двумя Марыямі Калеснікавымі і загадаць жаданне. Мы нават ведаем, якое гэта магло б быць жаданне, но але пакуль агучваць не будзем. Пачакаем, калі сапраўды у студыі у нас тут будуць две Марыі, а пакуль што у нас у студыі Вольга Лойка. Прывітанне, Вольга. Привет, как и договаривались. Да, і бачыце, у Вольгі сёння дзень народзінаў, з чым мы яе віншуем, і бачыце, які падарунак ёй. Ну я нават не ведаю, хто: Коул, Лукашенко, ці лёс, ці там агульная праца Краўцова, Тихановскай, Вячоркі, Кавалевскага ўсё прынесла. Абсолютно. Слушай, и немножко добавим доброй воли деда, которого уже прям к стенке поставили. Слушай, это сегодня не важно на самом деле. Да, важно, что много людей на свободе, да, все мы сейчас с телефонами сидим и ждем подтверждения по фамилиям, вот, но то, что в Вильне сейчас две Марии Колесниковой, это вот лично меня очень радует. Увогуле, наколькі было перакананне, што вызваленне будзе? 100%. Чаму? Вот, а не могло такое быть, что гэтым разом, ну я не ведаю, не домовятся, не ты, я не ведаю, там запинки привез, как... Нет, не было. Понимаешь, это бизнесовый подход, это циничные люди, которые, если сделка подготовлена, она должна быть закончена. Ну, люди такие, они не могут там вспомнить, что забыли утюг выключить в последний момент, да? Слишком большая подготовительная работа, слишком всем сторонам хотелось бы получить то, что они рассчитывали получить. Да? Когда ты уже в пути, в борьбе за этот калий дошел, в общем-то, почти до конца, глупо было бы свернуть и решить, что я кровожадный, я беспощадный. Ну, в смысле, так и есть, но вот сегодня нет. Сегодня у него выходной. Да? Вот, у Ольги Антоновны день рождения, и он решил, может быть, да... Вот. Ну, просто предыдущее освобождение было в сентябре на день рождения Светланы Георгиевны. Совпадение? Не думаю. Дарэчы, калі ты уже вышла на гэтую тэму, я попрошу нашага гукаінжынера поставіць каротенькае відэо. Гэта тыя першыя, ну, адны з першых словаў, якія сказаў Джон Коул, калі выйшаў зараз да журналістаў у Палацы Рэспублікі ў Мінску. Калі ласка, мы зараз паслухаем іх. В соответствии с указаниями президента Трампа, США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас. Общение на эту тему будет продолжаться и далее. По мере нормализации отношений между двумя странами, все больше санкций будет сниматься. Ну вось, Вольга, калійныя ўгнаенні, санкцыі знялі. Наколькі гэта было чакана, што США менавіта вось з калійкі беларускай здымуць санкцыі? Ну, это было, очевидно, одним из основных моментов. Именно в обмен на калийные санкции ожидали топов, поэтому тут все абсолютно было предсказуемо. Вот. На самом деле понятно всем, что калийные санкции против США не решают ключевой проблемы белорусских калийных удобрений. Это транзит, это логистика гораздо удобнее Клайпеда. Это все знают. В Литве тоже есть лоббисты этого решения, которое вроде бы не противоречит европейским санкциям. Вот, ну, по мнению другой стороны, противоречит. Ну, собственно, это детали, да. Это важный шаг, это важный аргумент для тех, кто будет пытаться сражаться за отмену европейских санкций. Ну, для нас это вот сейчас это окно возможности достать людей. Вот, режим Лукашенко это не укрепит. Давай вот все ж таки поглядим, магчыма, ну не просто ж так
прымаецца і агучваецца гэта рашэнне, што ЗША здымаюць свае санкцыі. Значыцца, нейкія варыянты ёсць. Умоўна кажучы, ЗША зможа нейкім чынам набываць беларускае калій, адпраўляць яго бедным амерыканскім фермерам, якія пакутаюць з-за таго, што канадскія калійныя ўгнаенні там да іх не даходзяць з-за пэўных там цёрак. Ну, канадцы вінаваты, што ж там, да. Ну, абсолютно. Или просто, чтобы сбить цену на канадский. Ну, вот мы с тобой уже здесь но яким чином? Вот, да, то есть мы с тобой обсуждали уже эту тему здесь, да, и я говорила, что я не удивлюсь, если вдруг, естественно, Литва не снимет санкции в отношении белорусского калия, но вдруг на границе обнаружится американский калий, и против него, наверное, Литва. То есть только вот он с Солигорска там как бы выехал? Он прям уже в земле будет. Уже у Солигорска. Ну, неважно, да. Послушай, я уверена, что в Штатах умеют формализовать сложные сделки, да. Я не верю, что есть какая-то такая сделка, которую прям невозможно придумать, если всем сторонам очень сильно надо. А я допускаю, что Литве это тоже надо. Вот. Поэтому ждем, как это будет формализовано. Вот. Так что это ожидаемо. Да, калий это ожидаемо. Еще много есть других всяких интересных санкций, которые бы Лукашенко хотел снять. Я очень надеюсь, что уже на этом этапе ему объяснили, что очень важный момент, чтобы количество заложников не увеличивалось. Да, ну это тоже, в общем-то, американцы же не идиоты, они же понимают, да, что почему-то этот список растет, да, мы людей освобождаем. Сроки у них заканчиваются естественным путем, вот, а они только, значит, увеличиваются. Так вроде не бывает, мы так не договаривались. Вот, поэтому посмотрим. Так, вот гражданка США еще. Уже з'яўляюцца нейкія больш падрабязныя па імёнах. Да. Ну вот як толькі што атрымаў там розную інфармацыю, но пакуль што такая неправераная інфармацыя, пакуль з праверанай інфармацыяй толькі пра Марыю Калеснікаву. Так, кто тут ёсць? Давай трошечку яшчэ. Ты сказала, што знакавыя імёны будуць вызвалены ўзамен за зняццё санкцый. Адно імя мы пачулі ўжо афіцыйна вядома, ну прынамсі ад Краўцова, што вызваленая Марыя Калеснікава. Кого яшчэ чакаць варта? Слушай, ну уже Беляцкого весна называет и наша Нива, поэтому я думаю, что здесь тоже сомнений нет. Вот, Марию подтвердила уже Татьяна Хомич, поэтому здесь я так понимаю, что все в порядке. Слушай, ну по моей информации еще несколько человек, я просто не хочу спекулировать, потому что вот как с Лосиком, который как бы вышел летом, а потом, в общем, не вышел, да, не он это оказался. Вот, все ждут вот этот уже итоговый список, который пересечет границу. Я очень волнуюсь за тех людей, которые сегодня не дождутся своих имен. Важно с ними поддерживать коммуникацию, потому что сейчас было такое, знаешь, настроение, что вот ВИПов сейчас достанут, да, а ноунейм вы там сидите, досиживаете, и вы вообще, до вас никому нет дела, да. Это абсолютно не так. Все продолжится, и есть шанс, что люди смогут выходить и частично оставаться в Беларуси. Для многих это важный момент. Вот, поэтому сейчас очень важно им не расклеиться, не расстроиться и собраться и ждать, потому что шансы есть хорошие, что эта сделка будет доделана. Слишком большой путь, слишком обе стороны много вложили в него, вот, и всем уже хочется получить награды, медали, значит, вагоны с калием, самолеты, вертолеты, вот это все. Ольга, давай мы с тобой разом зараз подключым до нашей размовы, до нашага стрыма яшчэ аднаго гостя, і ён таксама з Вільні, і гэта той чалавек, які выйшаў на волю падчас вызвалення і дэпартацыі 11 верасня. Павел Виноградов з намі на сувязі, палітвязень і грамадскі актывіст. Прывітанне, Паша. Здорово всем. Павел, вот зараз прывязуць бліжэйшым часам людзей новых вызваленых, ну і на жаль выгнаных, вышпурнутых з Беларусі палітвязняў. Ты як чалавек, які сам буквально, ну вот колькі тут пару месяцаў, 2 месяца не прайшло, як быў у той же самай сітуацыі, якія б ты парады даў, па-першае, тым, хто едзе ў гэтых аўтобусах, ну і па-другое, тым, хто сустракае гэтыя аўтобусы ў Вільні?
Так, ну давай начнем с тех, кто встречает. Вы, если берете к себе домой политзаключенного, то вы его берите, пока он не найдет себе квартиру. Не берите его побухать и потом выгоняйте его. А как бы, если вы уже, грузитесь, вы его берите. Вот, потому что были разные случаи. У меня с этим было все нормально, но тем не менее. Вот. Те, кто встречает еще, не знаю, в принципе, все, просто приходите, да и ладно, приходите, встретите людей. А тем, кто выходит, первые пару дней старайтесь особенно не заявлять ничего публично и вести себя очень аккуратно в публичной сфере. Почитайте, посмотрите, послушайте людей, вот, и потом уже делайте какие-то выводы. Это совет первый. Совет номер 2. Будьте аккуратны в магазинах. Тут вообще, надо следить за деньгами, потому что я, когда, например, вышел, я не понимал денег, мне хотелось сразу купить весь магазин, порой совершал какие-то идиотские покупки совершенно. Вот. Совет номер 3. Сейчас вам будут помогать по здоровью, таскать по частным медцентрам. Сядьте и хорошо подумайте, жалуйтесь на все, мало ли, потому что я один раз пожаловался, потом подумал, потом второй раз пожаловался, потом поговорил с мамой и женой, они мне сказали, вот на это и вот на это пожалуйся, вот хотите, пожалуйся, вас везде полечат. Так, и совет номер 4, сейчас снега пока нет снега на улице, но когда будет снег, не ешьте желтый снег, ни в коем случае. В принципе, все. Паша, не мог ты без таких подказок людям, хай бы на своим досведе сами вучились, что ты? Нет, хорошо, но пускай они, допустим, они могут ловить снежинки ртом и не знать, что не все птицы улетели на юг, то пускай пока половят. Вольга, долучайся до размовы, что хочешь спытаться, додать, может быть, до парадов. Слушай, очень ценные советы, реально, помолчать, посмотреть, снег можно трогать, есть можно много вкусного, лично я советую яичницу со сковороды, у меня была прям мечта все 10 месяцев, да, что я прям со сковороды ее и употреблю. Да. Вот, да. Даже выпить можно, вот, медицина одобряет, так что... в общем, слушай, что еще? Не кидаться сразу в работу, да, увидеться со всеми, все ждали, все волновались, вот, и, в общем, отдать вот этот долг своим близким, и включаться в адвокацию потом. Очень уже это радостное событие. Знаешь, наверное, каждый, кто ждал кого-то и дождался, это ни с чем я не могу сравнить, да. Я не знаю, у меня только большого финансового успеха еще в жизни не было. Может, это как-то очень бодрит. Но по сравнению со всеми остальными радостями, это прям самое офигенное. Свобода – это самое крутое, что у тебя есть. Это очень ценно, это ценнее, чем всякие там материальные плюшки, спокойные, то, что там говорят, зато там без стресса, зато дома. Да, заткнувшись полностью, зато нет, ребят, свобода это база. Паша, яшчэ такое пытанне, ўсё ж таки, сыходзячы з твайго досведу, безумоўна, нам тут і расказвалі, калі вы вызваляліся, і зараз расказваюць, што мы гатовыя аказаць падтрымку, гатовыя аказаць дапамогу, будуць там безумоўна нейкія выплаты падтрымкі, нейкія грашовыя, але твоя подказка тым, хто займаецца арганізацыяй дапамогі, сустрэчай і гэтак далей, якую першасную дапамогу варта аказаць гэтым людям? Вообще, все, что касаемо помощи, по крайней мере, у меня было очень сильно неплохо. Очень сильно неплохо. Что я говорю? Было вообще классно. Я, такого не чувствовал себе, такой волны солидарности на себе никогда вообще. Единственный момент, который немного огорчает, это отсутствие легализации до сих пор. То есть у половины, как я понимаю, примерно, из тех, кого освобождали в прошлый раз, уже есть вид на жительство, а у половины у меня в том числе еще нет. Хотя... Нам обещали сразу, что это будет готово за 2 недели, но, видимо, там что-то не срослось. В принципе, там процесс идет,
оно все движется. Я вижу, как оно движется по письмам из местной миграции, местного мигриса, и по тому, как дают моим соосвобожденникам ВНЖ, но тем не менее как-то я не знаю, кто вообще за это отвечает, возможно, Freedom House, возможно, еще кто-то, как-то решить этот момент с литовским правительством, чтобы в таких случаях вид на жительство людям выдавался быстрее. Значит, ну а так, я не знаю, у меня все прошло отлично, о лучшей помощи мне, собственно, и не приходится мечтать, все было клево. Дякую вялікі, Павел, что долучыўся. Магчыма, мы тебе яшчэ дзёрнем, уж выбачай. Ну ты сам сказал, что готовы адгукнуться по такой справе, але пакуль что мы с тобой развітваемся, тому что до нас на звільні акурат таки долучается до нашего стрыму наша корреспондентка Мария Колесникова и правоабаронца Леонид Судаленко. Я вітаюся с нашими шановными гостями. Мария, калі ласка, табе слово, представляй свайго гостя і задавай пытанні. Так, гость у нас Леонид Судаленко, правоабаронца. Спадар Леонид, вы ў жывым эфіры. Што на сёння вядома, ці праўда, што Алесь Бяляцкі на волі? Вітаю. Ну, розныя паступаюць зараз навіны, у тым ліку і пра Алеся, і пра Машу Калеснікаву, і пра Бабарыка. Пра ўсіх вядомых палітвязняў паступаюць навіны. Таксама ўжо ёсць навіна пра дакладную лічбу, гэта 123 палітвязня, уключаючы замежнікаў. Вось, ну, бадай зараз на гэтую хвіліну, а я падкрэслюю, мы знаходзімся ў Вільні каля амерыканскай амбасады. Вось, зараз на гэтую хвіліну гэта ўсе навіны, якія ёсць. Вось калі мы тут пабачым кагосьці з тых людзей, пра якіх мы кажам, напрыклад, Алеся, абдыму яго і тады скажу, да, Алесь на волі, але пакуль мне не верыцца. Але, Мары... Як вясна падрыхтавалася да прыняцця вось палітвязняў? Шмат людзей прыязджае. Ну, безумоўна, весна, як ведучая праваабарончая арганізацыя, гатова у тым ліку і да прыняцця сваіх усіх зняволеных сяброў праваабаронцаў, уключаючы і Марфу Рабкову, Уладзя Лабковіча, Валентина Стефановича, ну і, безумоўна, Алеся Бяляцкага. Таксама у рамках, у межах дапамогі весна будзе працаваць і па іншых палітвязнях, аказваючы тую дапамогу, якую мы цягам гэтых 5 гадоў і раней аказвалі тым, хто вызваляўся. Тое, што людзей зараз дэпартуюць, так, і гэта ўжо будзе не першы раз, наколькі гэта ўвогуле распаўсюджаная практыка для падобных рэжымаў у свеце? У свеце гэта практыка распаўсюджаная, чаго толькі каштуе вось недаўны выпадак, гэта які быў у Нікарагу, калі на самалёт пасадзілі звыш 200 палітвязняў і вывезлі в іншыя краіны. Таму для дыктатарскіх рэжымаў гэта нармалёвая практыка, калі вось ідзе такі фактычны гандаль людзьмі. І мы гэта бачым. 123 чалавекі в абмен на зняццё санкцый з Беларускалі. Гэта гандаль, інакш гэта не назавеш, але падкрэсліваю. Людзі на волі вернуцца ў свае сем'і, да сваіх блізкіх, і гэта самае галоўнае. Нішто не каштуе столькі, колькі каштуе здароўе і жыццё кожнага палітвязня. Дзякуй вялікі, Леонід. Ну, усяго найлепшага. І калі з таго боку Зміцер Лукашук, то яму прывітанне. Можаце памахаць. Зміцер, вітаю. І запрашай мяне на эфіры. Так, да. Ну, я хотел бы, мы тут, Леонид, я бы хотел так само задать пытанне. Правоабаронца быў побач са мной. Зараз мы, нагадаю, нас знаходзімся тут у Вільні ля амерыканскай амбасады і чакаем прыбыцця 123 палітычных вязняў, якія вызваленыя дзякуючы перамовам з амерыканскім бокам Джонам Коулам у Мінску. Дзякуй. Да. Ну, на жаль, бачыце, я хацеў таксама, ну, не тое, каб прывітанне спадару Леоніду перадаць, але задаць некалькі пытанняў, бо яны былі і ў мяне, і ў маёй сённяшняй
Дык давай, спадар Леонид тут на месцы, мы можам яшчэ гэта зрабіць. Мы можем яшчэ это зрабіць. Леонид, Буду перадаваць пытанні. тады такое пытанне. Ўсё ж таки с Марыяй Калеснікавай, якую вызвалілі, і ўжо вядома, што яна на волі, з ёй здолела пагаварыць па тэлефоне яе сястра Марыя Хоміч. То, можа быць, і у вас бы нейкім чынам прабач, калі ласка, я вельмі кепска цябе чую. Може, перезапустити треба? Усё ж Так, гэты кажуць, фармат мне відаць, пагаварыць а сюды. цябе Так, Марыя, так, пытанні чуеш лепей? задаваць ён не вельмі. Стефанович Лобкович в списках. Так, лепей чуваць. Тады я задам так пытанне про тое, что на свабодзе Марыя Калеснікава мы ведаем з тэлефоннай размовы Тацяны Хоміч і сестры з Марыяй Калеснікавай. То бок нейкім чынам сувязь ёсць. Можа быць, все ж таки паспрабаваць нейкім чынам, каб Леонид звязаўся з Алесем Беляцкім. Ну, такім чынам, каб канкрэтна ведаць ужо і ўсіх парадаваць, што Алесь на волі. Зараз я перадам гэтае пытанне. Зміцер пытае, раз ужо ёсць сувязь дакладна з Марыяй Калеснікавай, што Тацяна з ёй паразмаўляла, дык магчыма ёсць сувязь і з Алесем, і вы бы ўжо маглі з ім пагаварыць, каб ужо дакладна ўсім перадаць, што гэта праўдзівая інфармацыя. Не, пакуль сувязі з Алесем не было. Мы на сувязі з жонкай Алеся Натальяй. Яна таксама не змагла быць тут сёння. Але мы з ёй на сувязі, і пакуль не было менавіта званка ад Алеся. Зміцер? Ну, што ж, добра, тады не будем вас адрываць, калі толькі у Вольгі няма пытання. Нет, слушай, кроме того, что еще 2 весновцев и Максима Знака освободили. Вот. Только у нас вот аккурат таки есть информация додатковая про вызволение 2 сябраў вясны. Гэта Лобкович и Стефанович, Валентин Стефанович и Уладзя Лобкович. И таксама про вызволение Максима Знака. Максима Знака. Лобкович и Стефанович. Ура! Но гэта толькі вельмі такая добрая навіна. Вось чакаем, што на волі будуць і астатнія праабаронцы, у тым ліку Марфа Рабкова і Алесь Беляцкі. Дзякуй за такую навіну. Ну што, сябры, ўсё больш і больш людзей падыходзяць сюды да амбасады, журналісты тут все чакаюць. Так што, Зміцер, праз некалькі хвілін можам уключацца, спадзяюся, ўжо з усімі. Я таксама спадзяюся, што можна будзе уключацца з усімі, а пакуль што мы падключымся да і нас чакаюць на сувязі прадстаўнікі ініцыятывы Байсол, каб можна было пагаварыць і абмеркаваць магчымасці падтрымкі і дапамогі, якая можа быць і будзе аказаная вызваленым і палітвязням. Ну што, ёсць з намі на сувязі прадстаўнік Байсол, калі ласка. Добрый дзень. Привет, Таня, вітаю всіх. Я выбачаюся, давайте вы конкретно прадстаўцеся, назовите, як вас лепей пазіцыянаваць. Меня зовут Зміцер Ягораў, і я прадстаўнік Байсола. Так, я вельмі часто контактую з журналістамі, і гэта адна з маіх функцыяў, так скажем. Дзякуй. Я Змітра ведаю, але часам трэба удакладніцца, таму што мы сёння працуем, як это называется, з колаў. Я тут сяжу у студыі, мои калегі у рэдакцыі дамаўляюцца з наступнымі людзьмі, экспертамі, якія выйдуць у эфір, і часам мне у апошні момант паведамляю, што зараз з намі будзе прадстаўнік Байсола, а я нават не ведаю, хто гэта. Тым больш, што там таксама ўжо чарга гатовых далучыцца да эфіру. Такім чынам, Зміцер, каб не затрымліваць вас, што плануе зрабіць Байсол дзеля таго, каб аказаць падтрымку тым вызваленым, якія будуць вымушаныя і вывезеныя за мяжу? Ну, Байсол — гэта перадусім матэрыяльная дапамога. Перадусім мы дапамагаем грашыма, і гэтак будзе і цяпер. Вось, мы запланавалі тое, што кожны з вызваленых і кожны атрымаюць па 1000 евро паводле нашай праграмы байсолаўскай. Таксама мы хвілін 10 таму апублікавалі экстраны збор
там дзе кожны можа далучыцца да гэтай справы, і мы его разлічылі такім чынам, каб сабраць яшчэ по 1000 евро вось для вызваленых людзей. Вось такі у нас план. Мінула зусім не шмат часу, але з таго, што я бачу, там уже каля 8000 евро сабрана, а трэба сабраць 123. Таму усіх заклікаю далучацца. Я думаю, што у нас вялікія шансы на тое, каб і гэтым разам атрымаецца у нас сабраць такую дапамогу. Якія ўсё ж такі ёсць такія планы, колькі грошай сабраць на людзей? Я безумоўна, калі гэта будзе стварацца збор, то невядома прадказаць, колькі людзі надонацяць, бо гэта можа быць і сума ў некалькі разоў больш запланаванай, але і розныя могуць быць сітуацыі. Але якія планы? Ну, мы запланавалі сабраць вось на гэтую групу вызваленых 123 тысячи евро паводле колькасці людзей, паводле той інфармацыі, якую мы цяпер маем. Мінулым разам, калі у нас быў экстрэнны збор у верасні, мы планавалі сабраць 50 тысяч, сабралі 111 і трошечку больш. Я спадзяюся, што ў гэтым разам нам мэта вось гэтыя 123 тысячи евро таксама атрымаецца дасягнуць, а можа нават яе перавысіць. Калі гэтак адбудзецца, то вся сума, якая вось звыш гэтай мэты, она таксама будзе падзеленая паміж палітвязнямі, і яны атрымаюць як бы поўную гэтую квоту. Ольга, что хотите вы сказать? Слушайте, я ничего, кроме того, что, наверное, нам сейчас надо бы повторить марафон, да, чтобы показать, что нас много, что мы солидарны, что мы готовы, вот, и чтобы ты маешь на увазе вось той марафон солидарности, да, який был 2 года тому. Да, чтобы мы видели, знаешь, это прям психотерапевтический эффект имело, да, это я сидела и смотрела, как оно поступает и как этот счетчик крутится, вот, потому что сейчас эта партия большая, здесь известные имена, но следующая будет наверняка не менее большой, и там, возможно, будут менее громкие имена, вот, я про то, что надо быть готовыми, чтобы все получили финансовую поддержку, это особенно важно. Абсолютно згодны з вами, Ольгай. Таксама, вось калі вы казалі пра гэтую псіхатэрапію, просто зайдзіце на гэты збор і просто паглядзіце, як змяняецца лічба. Яна змяняецца просто на вачах, і ну, гэта вельмі, конечно, адгукаецца ў сэрцы. Это просто фантастыка. Дякую вялікі, Зміцер. Магчыма, мы яшчэ звернемся да вас, каб працягнуць, таму што ў прынцыпе это пытанні застаюцца яшчэ, але мы зараз пераключымся, таму што ў нас тэрміновае ўключэнне ізноўку з Вільні. Марыя Калеснікава, якая наша журналістка, у чаканні Марыі Калеснікавай, якая таксама са штаба Бабарыка і едзе ў Вільню, яна зараз далучыцца да стрыма са сваёй тэрміновымі навінамі. Я пакуль што нават не ведаю, што гэта за навіны, але тым не менш чакаем далучэння Марыі. Калі ласка, Марыя, ці чуеце вы нас? На жаль, не пакуль што, але вось тое, што было агучана, так і будзем спадзявацца, што хуткім часам і будзе вядома пра больш людзей таксама. Калі Марія можа быць тут? Калі Марія можа быць у Вільні? Пакуль няма гэтай інфармацыі, вот, давайте просто як бы сачыць, як будзе развівацца далей. Вось, але чакаем, канешне, ўсіх. Would Kolesnikov stay in Vilnius? Sorry? Would she stay in Vilnius? I don't know. I don't know. I cannot comment on this now. Sorry. Is your dad coming too? I don't know. For now, I think it's already a very overwhelming news for us. So yeah, let's see. We just need to meet actually. Was it hard to persuade Masha to leave Belarus? Did she want to stay, or was she happy to leave the country? So far, I don't know any details what was going on, but I think the most important that she is free. We will see her and hear her smile and her voice. Yeah, thank you very much. Thank you. Тетяна, пробачте, ви ўжо ў эфіры Еўраради. Як адбылася тэлефонная размова з Марыяй, што яна казала, як это было? Разговор был с Машей короткий. Получилось поговорить по видео, очень коротко. Маша благодарит усилия США, президента Трампа, благодарит и белорусское государство за освобождение, за ведение этих переговоров. Вот, очень рада быть на свободе, конечно, и ждет встречи с нами всеми. Всем передает огромные приветы, благодарность и просто очень надеется нас всех скоро увидеть.
Паўтарыся, калі ласка, яшчэ вось для нашых слухачоў, хто яшчэ? Віктор Бабарыка, я так зразумела, Максим Знак, усіх тут трэба чакаць. Виктор Бабарика, Максим Знак, да, вот вы уже знаете информацию о Олесе Беляцком, поэтому будем ждать и дальше хороших новостей. Ці вядома, пра сколькі яны тут будуць? Пока нет такой информации, поэтому, да, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос, но очень ждем. Where was Masha when you spoke to her? Was she in the vehicle? She was in the vehicle, but yeah, I don't know where. Thank you very much. Дзякуй вялікі. Ну вось, сябры, такія цудоўныя навіны ў нас, наколькі мы ўжо ведаем, Марыя Калеснікава, Максим Знак, Віктор Бабарыка, кажуць і пра Эдуарда Бабарыку, вясноўцы, Алесь Бяляцкі, Валентин Стефанович, Уладзь Лапковіч, усе вось зараз знаходзяцца на шляху сюды, да амерыканскай амбасады ў Вільні. Тут усё больш журналістаў і ўсё больш група падтрымкі прыходзіць. Так што чакаем наступнага ўключэння. Дзякуй, Зміцер. Дзякуй таксама, Марыя. Дзякуй і адразу маякай, як будуць якія-небудзь іншыя навіны, і мы тут пакуль што развітваемся, вяртаемся ў студыю з Вольгай. Вольга, ну и як тебе новины? Слушай, ну, дед порадовал, так порадовал. Да, судя по всему, Марина Золотова все-таки на свободе. Последняя неделя далась нам тяжело. Вот мы попытаемся с ее мужем связаться, потому что всю неделю мы с ним в таком полуневменяемом состоянии, да, обсуждали американские списки, перспективы, шансы и так далее. Да. В общем, за всех... Чакай, вот уже зараз на пальцах просто я, безумоўна, не хочу нікога пакрыўдзіць, але калі вот браць, умоўна кажучы, там знакавых там ці там топавых палітвязняў, то мы маем ужо з тых, каго пацвердзілі дакладна, Марыя Калеснікава, ужо кажуць пра Алеся Бяляцкага, нібыта амаль што дакладна, кажуць пра Максима Знака, пра Валентина Стефановича, Уладзя Лапковича, Віктора Бабарыку. Да. И ну, Эдуард Эдика, Бабарыка, да. 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 То бок такі, я сама, целый, да, пул такие. Как говорит Остапеня, это топ. Остальные, пожалуйста, не впадайте в панику, потому что реально боязно за остальных. Уже начинается такое дергание, да, что, а что ноунейм всех ставят там? Нет, это обсуждается. Да, то есть сейчас очень эмоциональный момент, да, все радуются, кто дождался, и все точно так же со знаком минус, кто пока не дождался. Потерпите, это на столе, это точно обсуждается, да, потому что, знаешь, я со своим идиотским план Б, мы обсуждали в том числе с мужем Марины, что делать, если нет, если мы не попадаем вот в этот, в план А, и как дальше. Вот. Я надеюсь, что он тоже получится, и получится скоро, и что все всех дождутся. И опять, кто сейчас в Беларуси, пожалуйста, берегите себя, потому что сейчас заехать, ну, это прям очень обидно, и можно остаться там, когда выйдут, ну, практически все, да. Вот, берегите себя и не создавайте информационные поводы. У нас с Дмитрием и так много работы. Гэта да. Усё ж таки, ну вот я хотел бы звярнуцца да інфармацыі, спадзяюся, што яна сапраўды спраўдзіцца. Гэта про тое, што на волю выйдзе Марына Золотова. Вот некалькі момантаў. Як ты думаешь, а ці будзе больш шырокі журналістскі спіс? Я маю на увазе журналісты Белсата. Ну да, там же есть польский список, и их очень ожидаем. Да, да. Видишь, одномоментно получилось несколько списков, которые там шли разными треками, и польский был отдельно, американский был отдельно, вот, плюс гуманитарный, плюс все остальные, потому что вот уже коллеги пишут, что Федута есть в этом списке, вот, и поэтому, естественно... У списке, які подавали... Который вышел, да, да, а между этими списками разница есть, потому что в том списке было чуть больше людей. Вот, поэтому я надеюсь, что вот эта вот разница, эта дельта, она тоже выйдет. И очень важно, что те, кто пока не вышел,
с большой вероятностью у них будет возможность остаться. Это для многих очень важно, для многих очень критично. Не все хотели попасть в этот список, чтобы выехать. Да? Ну, конечно, когда выбирать, досиживать или выезжать, то выезжать. Но если будет опция остаться, есть много людей, обычных совершенно людей, вот, которые очень хотели бы все-таки иметь такую возможность остаться. Ну так, і мы, да прыкладу, ведаем тых таких вот палітвязняў, якіх вывезлі прымусова, а ім заставалася некалькі месяцаў, як, да прыкладу, Наталья Дуліна, якая казала, што я гатовая была гэтыя месяцы дасядзець, але с умовай, каб застацца на радзіме. Безусловно, но мы знаем, что там еще есть такая штука, как 411 статья, и несколько тех, кого вывезли, кому тоже оставалось мало, они прямо на выходе уже практически получили 411 и еще плюс год, а кто и плюс 2. Поэтому тут надо радоваться свободе в том виде, в каком она доступна сейчас, и если вдруг вас вывезли, вы этого не хотели категорически, подождите с какими-то публичными заявлениями. Возможно, у вас будет, если вы действительно помилованы, если удастся это подтвердить, позвонив там в свое отделение, да, там обычно родственникам приходит бумага. Если для вас это настолько критично, можно попытаться будет въехать, хотя сейчас это опасно, я бы подождала. Но опять, есть люди, которым очень надо, да, и по совершенно причинам таким, которые мы все понимаем, да, есть маленькие дети, есть старые родители, есть обязательства, которые очень сложно там отложить до того времени, когда они станут безопасными. Поэтому люди в отчаянной ситуации, они готовы на многое. Тогда просто помолчите, подождите и попытайтесь выяснить, в каком вы правовом статусе, чтобы потом решать спокойно и взвешенно. Слухай, калі там, скажем, казаць там про Бабарыку, про нават про Беляцкага, там про іншых людзей, якія актыўна бралі ўдзел у гэтай вось прэзідэнцкай кампаніі, то там акцыях пратэста і гэтак далей, тут можна зразумець нежаданне Лукашэнкі іх выпускаць, помста. Вот отпомсціць ім хацеў, а Марыну Золатову, журналістку, рэдактарку, вот чаму, вот помста за што, ці чаму он так не хацеў і адпускаць? Слушай, она получила больше Колесниковой, больше Знака, да, больше людей, которые были лицами революции фактически. Слушай, я думаю, что, как обычно, знаешь, самых больших этих самых мы получаем всегда за нашу хорошую работу, да? Ни за что нам так сильно не достается, как за то, что мы сделали хорошо. Чем лучше написан текст, тем больше вероятность, что ты от двух сторон конфликта получишь, значит, звонки, угрозы и так далее. Вот, за влияние, за импакт. Это то, что от нас вот доноры требуют, да, там не просмотры котиков у тебя в ТикТоке, а вот тот самый импакт. Вот решили, что этот импакт был нашим тутбаевским, да. Импакт был на самом деле достаточно серьезным, слишком вопиющим было поведение отдельных товарищей, поэтому и импакт такой оказался, да. Иногда, знаешь, голос разума, он звучит, в общем-то, так убедительно, особенно когда вокруг оказываются голоса какие-то очень странные и отрицающие здравый смысл. Вот. Ждем подтверждения. Пока... У любым выпадку, нават калі на тым узроўні, які ёсць на дадзены момант, а нават на дадзены момант ужо не агучваюць тыя імёны, у якіх не ўпэўненыя, а ў тых, у якіх больш-менш упэўненыя, яны і гучаць. І тут я хацеў бы такое, можа быть, троху цынічнае пытанне задаць, але вот з эканамічнага пункту гледжання. Глядзі, давай яшчэ раз пералічым тая інфармацыя, якая до нас дайшла, што ўжо вядома пра вызваленне Марыі Калеснікавай, ужо нібыта амаль пацверджаныя звесткі пра вызваленні Віктара Бабарыка, Максіма Знака, Алеся Бяляцкага, Валянціна Стэфановіча, Уладзя Лапковіча, Марыны Золатавай. Вот як ты сказала, топ. Фядуты, да? Да, Александр Фядута. Гэта сапраўды топ людзей. Гэта атрымліваецца, такі дорага ацэніў Лукашенко магчымасць зняцця санкцый з калійных угнаенняў. То есть калійка каштуе вот такого топу. Да, ты заметил, что мы уже торгуем людьми, да, с тобой, да, прикидываем много, мало, как тогда в ответ на санкции Белавия, да, 50 человек много, мало, а если только через генлицензию, значит... Трend на нас с тобой уплывают, что Трамп, что Лукашенко, да? Слушай, на самом деле это то, о чем много людей говорили уже не один год. Вот, в этом есть определенный цинизм, да, но в этом есть большая радость. Я не верю, что
освобождение этих людей, оно может как-то там усилить режим или что-то такое, да? Ну, про режим все понятно. Если вы думаете, если кому-то кажется, что Коул не знает, с кем он общается, или Трамп не знает, с кем он переписывается, кому они с Меланией послали очередное послание, то знают. Там в том же послании, где про сильного лидера, было про освобождение заложников. Да? Ну что еще доказывать? Да? Поэтому, ну, вот так, радуемся сегодня своим. Вот. Радуемся сваім, але у дадзенай сітуацыі мы, дарэчы, зараз чакаем з хвілінку на хвілінку далучэння да нашага стрыма Павла Латушкі. Зараз яго там затрымалі нашыя калегі з даждзя. Ну, што вот яшчэ вот чакаць ад такіх калег, якія не даюць магчымасці далучыць Латушку да нашага стрыма. Але бліжэйшымі хвілінамі ён далучыцца, не ў студыі, таксама па зуме. Гэта гукаінжынер яшчэ одну камеру рыхтуе, але можа быць сапраўды з каго-нибудь давязуць. Слухай, нічога не чуваць пра пачобута. Слушай, ну польский трек, они должны были отдельно ехать на польские погранпереходы, там на 2 погранпереходах ТВП, по-моему, уже живет несколько суток, поэтому, ну, ждем пока ждем. Вот. Яшчэ раз звернемся, вот, дарэчы, калі мы, ну, уже продумывали, что вот там Вільня, люди туды прыедуць, там уже ў прынцыпе штосьці напрацавана, хто сустрэне, хто будзе аказваць нейкую там падтрымку, дапамогу, рассяленне і гэтак далей. А сёння раніцай я калі рыхтаваўся ўжо ісці сюды ў рэдакцыю, раптам падумаў, а калі павязуць у Варшаву, а тут нейкая сістэма, схема ёсць, налажено ці не, хто будзе отказывать, кто сустракать. Вот ты чула что-нибудь про это? Слушай, ну я вот понимаю, я вижу, что сейчас пытаются понять и выяснить, куда все едут. Не факт, что все едут туда, куда мы рассчитывали. Давай пока так. Вот. Я уверена, что мы справимся. Да? Тем более, что такие люди, да, вызывают, в общем-то, волну солидарности и готовности забрать их оттуда, куда их вывезут, вне зависимости от того, что придумает наш Александр Григорьевич. Тут пишут, что Лойка сказала, что зняццё санкций не умацуе режим Лукашенко. Да. Яким чином это? Ну, санкций же нема, гандлюй направо-налево, зарабляй гроши, умацоўвайся, финансово, як минимум. Обязательно, да. Ну, во-первых, есть нюансы в виде, значит, Клайпеды, да. Во-вторых, есть общая экономика Беларуси, да. На Калийке сейчас режим Лукашенко много не заработает, и никогда режим Лукашенко много на Калийке не заработал, за исключением тех там лет, когда Калийка была там 1000 с чем-то долларов за тонну. Да? Сейчас такого нет, и заработать на это сильно много не получится, плюс долгосрочные контракты, плюс общий низкий уровень цен, плюс избыточный рынок. Это не так просто. Это не то, что там я вот завтра со своим ведром калия выйду, и тут же режим начнет грести деньги. Да? Этого точно не будет. Это не то, на чем он держится. Да? Ну, экономика, бюджетники, да, там, может, чуть полегче что-то станет. Ну, а может, и не станет на самом деле. Да? И еще пока это возможности только. Европейские санкции, европейские дорогие контракты никто Лукашенко не вернул. И здесь будет иная цена этого. Вот. Калі казаць ўсё ж таки так, нам пишут, что далучаецца ўжо Павел Латушка до нас. Зараз секундочку, у нас, да, папярэджваю, что у нас не так шмат часу, безумоўна, у нас не так шмат часу, папярэджваем про это Павла Латушку, таму хай хутчэй далучаецца до эфира. І пакуль мне не дасць адмашку наш гукаінжынер, что сувязь наладжаная і Латушка ёсць у нас у эфиры, я спытаюся яшчэ у Вольгі. Вольга, ўсё ж таки, калі працягвацца будзе далей вот гэты перамоўны трек, давай мы уже с тобой да. Так вот цынічна, чым далей гандлявацца? Слушай, ну есть почти все крупные промпредприятия государственные,
Есть множество физлиц, которым явно не хотелось бы быть в этом списке. Ну, в общем, еще торговаться и торговаться на самом деле. Ну, и опять, это только часть санкций. Есть еще европейские санкции. Вот. Ну, и есть же еще одна вещь, которая... Так, а на европейский трек вот США, Вашингтон может уплывать? Ну, смотри, да, вот Лукашенко разговаривает с Коулом, значит, разговаривать с Лукашенко уже не зашквар, скажет кто-нибудь из политиков и попытается, да, ну, в конце концов, у Литвы вон подгорает с фурами, да, у Литвы выключен полностью уже Виленский аэропорт. Ну, не полностью, но когда любой пассажир, думая, лететь ли мне через Вильнюс, если есть альтернатива, решает не лететь, просто потому что там застрять велика вероятность, ну, это потери очень большие. Поэтому есть о чем поговорить с Лукашенко многим людям, хотелось бы им порешать свои вопросы. Если Коулу не зашквар, может, и мне можно, да? У кого-то граждане их застряли в Беларуси не только по политике, да, и они бы хотели порешать эти вопросы. Сейчас разговаривать с Лукашенко становится можно, да? Разговаривать по-разному, да, не обязательно сразу... Знаешь, вот у нас есть категория людей, которые склонны все воспринимать как игру с нулевой суммой, да? Если вот Лукашенко выиграл, а мы проиграли, да? Ну, нет. До нас далучыўся кіраўнік народнага антыкрызнага ўправлення і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка. Добрый день, спадар Павел. Добрый день, вітаю вас. Спадар Павел, давайте, я уже так прачуваю, что вы уже паспелі надаваць каментароў і уже можа стаміліся гэта паўтараць, але тым не менш, як вы ацэньваеце сённяшнюю падзею і як вы ацэньваеце той спіс, які ўжо, ну, папярэдні, канешне, але які ўжо ёсць, што тых людзей, якія выйшлі на волю? Ну, першае, калі людзі выходзяць на свабоду, гэта заўсёды добра. І гэта без сумневу, і трэба так менавіта да гэтага падыходзіць. Гэта пазітыўныя навіны. Важна, што выходзяць лідары дэмакратычных сілаў, але важна, каб выйшлі ўсе. Гэта таксама важна падкрэсліваць, бо больш за 1100-150 будзе заставацца за кратамі. І мы павінны быць тут рэалістамі, вельмі глядзець рэалістычна тое, што робіць рэжым Лукашенко. Ён не мяняе свае палітыкі, і гэта важна падкрэсліць, бо толькі заўчора мы прачыталі з вами, што ў Барысавы 2 затрыманні па палітычных матывах. У Мозыры чалавек быў, асоба была прысуджаны прысуд палітычны, колькі там 7 новых палітычных тэрарыстаў, 18 новых палітычных экстрэмістаў. Гэта дэманструе, што Лукашенко не мяняе палітыку. З другого боку, мы разумеем, што Лукашенку важна было зрабіць гэты крок, бо ён зматываваны прэсінгам на эканоміку. Ён апошнім часам прызнаўся аб гэтым публічна сам на нарадзе з прэм'ерам Турчыным, з кіраўніком КДБ Церцелем, дзяржсакратаром Саўбеза. Ён сказаў пра тое, што санкцыі маюць негатыўны ўплыў на эканоміку. І таксама Турчын казаў пра чорных лебедзей, якія ляцяць у эканоміку Беларусі. Таму тое, што памяншаецца вытворчасць у прамысловасці, у сельскай гаспадарцы, падзенне экспарту, адсутнасць змінімалізаванай інвестыцыі, гэта ўсё ўплывае. Так што пад гэтым ціскам ён зрабіў гэты крок. Ацэніць гэта, ці варта было зносіць санкцыі на калій за вызваленне людзей, заўсёды варта. Пытанне толькі ў тым, што застаецца, якія інструменты дзеля таго, каб вызваліць усіх. Бо мы ж з вами павінны разумець, пакуль не спыніцца рэпрэсіі, не будуць вызвалены ўсіх, то мы не можам спыніцца. Ну, мы ўвогуле не можам спыніцца, пакуль нават не зменіцца сітуацыя ў нашай краіне. Лукашенко, конечно, атрымаў такі моцны крок з боку амерыканцаў, хаця рэалізацыя гэтага крока, па нашай ацэнцы, нашых эканамістаў, будзе залежаць ад пазіцыі Еўрапейскага Саюза. Бо немагчыма праз Еўрапейскі Саюз пастаўляць калійныя угнаенні беларускія, бо ёсць забарона Еўрапейскага Саюза для еўрапейскіх кампаній на якія-кольвек кантракты з Беларускалем ці альбо з беларускай калійнай кампаніяй. Ці Лукашенко пачне ціснуць зараз амерыканцы на Літву, магчыма, каб атрымаць дарогу на Клайпеду, альбо нават я чуў такую версію, яна, скажу так, з вельмі важных крыніц, што гэты інструмент атрымаюць украінцы ад амерыканцаў. Амерыканцы просто перададуць гэтую магчымасць украінцам, якія могуць прапанаваць Лукашенку транзіт на Адэсу, але за гэта
Лукашенко павінен будзе штосьці зрабіць у інтарэсах Украіны. Паглядзім, побачым, да, як будуць развівацца падзеі. Мне здаецца, што на сённяшні дзень амерыканцы, можа, усё ж такі не ўпісваюць, не разумеюць агульны кантэкст тое, што адбылося за гэтай 5 гадоў, апошнія асабліва 5 гадоў з Лукашэнкам і у Беларусі. Гэта і падтрымка агрэсіі супраць Украіны, гэта захоп самалёта, гэта самы маштабны ў гісторыі Еўропы дзесяцігоддзяў рэпрэсіі, гэта экстэрытарыяльныя рэпрэсіі ў адносінах да беларусаў, якія не спыняюцца. Вось мы недавно публікавалі зноў інфармацыю. Так што тут кантэкст больш важны. І сёння, Зміцер, што я хочу падкрэсліць, цікава, што сёння уступіла ў моц змены ў заканадаўства па абароннай палітыцы, якія даюць права арміі падаўляць унутраныя пратэсты ў Беларусі, беларускай арміі, і таксама наносіць папераджальныя удары, калі ёсць пагроза для Беларусі у адносінах да суседзяў. Так што тут амерыканцы глядзяць не на кантэкст у еўрапейскіх інтарэсаў, зноў яны як бы дэманструюць свой прагматычны падыход. Я думаю, што калі на ўгнаенне ім цікавы ў іх вайне гандлёвай з Канадай. Таму і гэта рашэнне было прынята, і тое, што адзінае, што можа прадаць амерыканцам Лукашенко, менавіта гэта калій. Але важна, што людзі выйшлі, з гэтага мы павінны радавацца. Спадар Павел, толькі што прыйшла інфармацыя, яе агучыў прэс-сакратар МЗС Польшчы, што сярод вызваленых палітвязняў няма Анджэя Пачобута. Паводле прадстаўніка МЗС, Польшча будзе працягваць змаганне за яго вызваленне. Як вы ацэньваеце ўсю гэтую сітуацыю? Чаму? Што стаіць за такім рашэннем Лукашэнкі? Я думаю, што адкрыццё пагранічных пераходаў Баброўнікі, Бераставіца і Кузніцы, Брузгі гэта быў жэст, у тым ліку скіраваны на тое, каб дабіцца вызвалення Анджэя Пачобута. Але гэта не было дамоўленасцяў, як я даведаўся апошнімі днямі. Не было такой дамоўленасці паміж Мінскам і Варшавай, нават калі размаўлялі спецслужбы пра адкрыццё пагранічных пераходаў. Гэта хутчэй быў крок скіраваны на тое, каб задаволіць эканамічныя інтарэсы насельніцтва Польшчы ва ўсходняй Польшчы. Мы ведаем, што з гэтага церпіць менавіта лакальны бізнес, дробны бізнес у ўсходняй Польшчы. Гэта не было звязана з кантэкстам вызвалення Анджэя Пачобута. Разумеем зараз тады, што Лукашенко выстаўляе зноў сваю высокую цэну за Анджэя Пачобута. Гэта вельмі важная постаць для нас усіх, для палякаў, безумоўна, для кіраўніцтва Польшчы. Мы ведаем, што прэзідэнт Польшчы адзначыў яго вышэйшай дзяржаўнай узнагародай. Ён атрымаў прэмію Сахарова Еўрапейскага парламента. Гэта змагар і вялікая увага польскай грамадскасці да гэтага, значыць, Лукашенко будзе гандляваць. З аднаго боку мы радуемся, з іншага боку гэта жудасна, калі мы глядзім на вачах усяго света адбываецца гандаль людзьмі. Ён жа гандлюе людзьмі. Да, няма іншай формулы. Хтосьці мне можа сказаць, ну так а што рабіць, правда? Ну няма іншай формулы, але ён гандлюе людзьмі. І вось Анджэй Пачобут будзе, прабачце, жывым таварам, якім ён будзе гандляваць з палякамі. Які кошт он выставіць? Ну, пажывем, побачым, даведаемся, я думаю. Ну так, да. Спадар Павел, можа быть, не зусім да вас пытанне, але калі ўсё ж таки палітвязні вызваленыя паедуць не толькі на Вільню, але часткова на Варшаву. Ну, можа быть, вы як чалавек, які займаецца шмат вырашэннем якіх пытанняў, ведаеце, ці гатова Варшава, ну, маецца на ўвазе беларуская дыаспара да прыняцця гэтых людзей тут? Мы разгарнуліся і ў Польшчы поўнасцю. Мы праводзілі каардынацыйныя сустрэчы загадзя паўтара месяца таму назад. Таму учора была аб'яўлена павышаная гатоўнасць усіх валанцёрскіх праваабарончых арганізацый, усіх арганізацый, з якімі мы праводзілі нараду, усе былі гатовы прымаць і палітзвязняў і ў Варшаве. Так што працавалі фактычна у гатоўнасці і Вільня, і Варшава. Так што тут людзі былі гатовы, вельмі зматываваны. Спісы былі складзены, хто едзе на аўтамабілях, куды людзей весці, куды рассяляць, якая дапамога. Все было прапісана і дамоўлена. Так што тут гатоўнасць ёсць. Пытанне іншае, праблема легалізацыі. Мы бачым, што на сённяшні дзень, мы учора праводзілі спецыяльную нараду, я сустракаўся з галоўным камендантам пагранічнай службы Польшчы, генералам, і мы размаўлялі таксама і пра пытанне Дубліна, тое, што высылаюць беларусаў з Польшчы ў Літву, калі першая краіна ўезда з'яўляецца Літвой. Так што
Тут, на жаль, апошнім часам вельмі жорсткая пазіцыя польскіх адпаведных устаноў, што калі чалавек першы раз уехаў у Літву, то ён і павінен афармляць сваю міжнародную абарону ў Літве. Я думаю, што Лукашенко таксама наўмысна гэта робіць, калі накіроўвае ў Літву, не ў Польшу. Ён як бы хоча стварыць дадатковыя нейкія складанасці ў нейкім сэнсе і ўладам Літвы. Ольга, только коротко, бо Павлу треба бегче. Да, Павел, маленький вопрос. Так по Дублину, по первой партии, которая выехала в сентябре, там удалось для нескольких людей все-таки обойти или нет? Просто чтобы понимать людям, на что рассчитывать, которые ждут и которые пытаются все-таки легализоваться в Польше. Я отвечу, удалось только тогда, когда будет выдана международная защита. В настоящий момент поданы документы, и идет процедура оформления. Мы были на связи в этот момент с управлением по делам иностранцев. Это, как говорится, наши коллеги. Я вхожу в эту комиссию совместную по вопросам легализации. Но еще решений не принято. Будем надеяться, что они будут позитивные. Потому что, как вы видите, практика часто идет таким образом. Выносится отрицательное решение. Мы идем в суд. Суд, как правило, занимает решение в нашу пользу, в пользу интересов гражданина Беларуси. Но между решением суда и административным решением, о чем я вчера говорил с главным комендантом пограничной службы Польши, может произойти высылка гражданина Беларуси в Литву. И у нас есть такие случаи, когда вот гражданка Беларуси выслана в Литву, решение суда позитивное, а вернуть ее невозможно. Никак. И вот у нас такие правовые вакуумы получаются. И мы стараемся решить эти проблемы, но они сложные, к сожалению, сложные. Дякую вялікі. На жаль, трэба адлучыць зараз гаспадара Павла, бо ў яго наступны эфір, наколькі я ведаю, але магчыма мы яшчэ попросім вас далучыцца крыху пазней. Дякую вялікі. Павел Латушка быў з намі на сувязі, адразу не адыходзячы далёка, хаця ёсць тут нам што і абмеркаваць с Ольгай, але ў нас новы наш госця далучылася да нашага стрыма. Гэта і цяпер ужо гэта вельмі прыемна сказаць, былая палітзняволеная итальянистка Наталья Дулина. Добрый день, спадарыня Наталья. Добрый день, ребята. Добрый день, Ольга. Добрый день, Зміцер. Спадарыня Наталья, ваши пачуцці ад сённяшніх навінаў. Вот мне цікава, вот як для чалавека, які сам прайшоў усе гэтыя этапы, што вы адчувалі, калі чыталі гэтыя навіны, калі чакалі пацверджання гэтых навінаў? Ну, поверните все то, что сейчас происходит, и все чувства, которые выплескиваются наружу, пожалуйста, поверните все это на 180 градусов, и это будет ответом на ваш вопрос. Я в жутком возмущении. Мое мнение всем известно, и оно было опубличено, скажем так, обнародовано уже на следующий день после того, как нас выдворили. Я уже прожила почти 6 месяцев в Вильнюсе, в изгнании, скажем так, и ни на один день я не изменила своего мнения. Я вот сейчас подключаюсь, услышала слова Павла Латушка о том, что это торговля людьми. Вы знаете, как-то по совпадению я буквально минут 15, может быть, тому назад выложила в Фейсбуке свой пост на эту тему. Его можно хоть как угодно и на него ссылаться, и все, вы знаете, я всегда журналистов в этом смысле и уважаю, и считаю, что это очень хорошая работа, и мне приятно, когда журналисты цитируют мое мнение, поэтому никаких ограничений, можно перепостить, написать, цитировать как угодно. И вот я там как раз упомянула эту торговлю людьми. Причем, понимаете, проблема даже не в том, что погрузили клетки со скотом на грузовик, перевезли в другое место, там оставили все.
Я просто коротко хотел бы поведомить, что вот вы бачите там унізе картиночку, ёсць інфармацыя, что гэта ўжо доехала до Вільні, довезли до Вільні Марыю Калеснікаву. Ну, пакуль бачыце, машины спыніліся перад амбасадай ЗША, яны не адчыняюць дзверы, ніхто не выходзіць, таму мы працягнем размову са спадарняй Натальяй, але калі раптам мы убачым, что там хтосьці выходзіць да журналістаў, Марыя ці яшчэ что-нибудь, то я уже загадзя прошу прабачэння, мы спынемся і каб подключилася наша корэспандэнтка Марыя Калеснікава жа, але наша еўрарадыйная. Дарэчы, ёсць інфармацыя, что на волі Павел Севярынец, і яго таксама вывезли. Наталья, пакуль мы яшчэ можем, маем магчымасць з вами гаварыць, все ж таки ваши парады, чтоб вы параілі тым людзям, якія вось толькі з турмы, толькі з-за кратаў і апынуліся ў такой сітуацыі да на волі, але вышпурнутыя з краіны, выкінутыя просто з краіны і у разгубленасці, магчыма, дзесьці радаснай разгубленасці. Вот что вы им бы пораили рабіць першыя дни? У меня нет для них каких-то рецептов. Я очень хочу, чтобы они поскорее смирились с той, ну, даже не смирились, а, может быть, чтобы они поскорее пережили вот эту вот боль, какие-то стрессовые состояния, которые, ну, неизбежны в этом случае, и мы все через это прошли. Просто очень хотелось бы, чтобы они побыстрее вот освободились от состояния шока, то есть чтобы поскорее прошел шок. Ну и, конечно, чтобы они почувствовали свободу с ее хорошей стороны. Ну, вот пришла информация нечаканная, да? Нет, слушай, ну, ожидаемая, да, что они въехали в Украину. Слушай, ну, это хорошая информация с точки зрения Дублина. Они в первую безопасную страну въедут в Польшу. И Бабарика, и Колесникова. Да, то бок фактычна людзей павезлі ва Украіну. Но мне цяжка сабе уявіць, што гэта Лукашенко, разумеючы, да, разумеючы, што вот у іх узнікнуць праблемы з дублінскім пагадненнем, такім шляхам іх адправіў. Вот пытанне будзе і да Вольгі, і да Натальі. Вот як вы лічыце, чаму такі дзіўны маршрут быў абраны? Слушай, ну, потому что их ждали в Вильнюсе, наверное, поэтому я не думаю, что он думал о Дублине, я не думаю, что он хотел что-то усложнить, облегчить и так далее. Ну, просто в разные направления выслали группы людей. Да, вот. Знаешь, на свободе все решаемо. Я уверена, я уже вижу счастливые лица Виктора Дмитриевича, Маши, и я надеюсь, что все у них будет в порядке, и все мелкие бюрократические вопросы точно решатся, и точно с этим все будет ок. Долго, может быть, но в этом плане все ок. Вот. А то, что и они, и Павел Севяринец на свободе, это чудо. Ну вот мне поведомляют, что во Украину вывезли 104 человеки. То бок фактычна усю групу вывезли ва Украину. Наталья, ну калі у вас з гэтай нагоды ёсць што сказаць? Вообще, честно говоря, я не совсем понимаю, кто принимает решение о направлении, о передвижении, куда высылать политзаключенных. Но я думаю, что это не только со стороны Лукашенко идут какие-то движения в эту сторону. Я не знаю, кто принимает решение, кто является, ну, скажем так, инициатором такой идеи, поэтому мне трудно что-то сказать. Я согласна с Ольгой, что, ну, главное, что они уже в той стране, где они смогут, и им помогут решать эти вопросы. Зараз мы попросим, каб наш гукаінжынер поставіў відэо, ужо ёсць відэо сустрэчы Віктора Бабарыкі і Марыі Калеснікавай. Можем адразу зараз поставить? Да, калі ласка, поставьте. Спадарыня Наталья, не отключайтесь.
Ну вось такое відэо мы атрымалі акурат такі яно з Украіны. Гэтае відэо, на ім мы пазналі і Віктора Бабарыку, і Марыю Калеснікаву, і Максіма Знака. Здаецца, Эдуард Бабарыка там таксама быў. Дзіўны чалавек быў у балаклаве, які здымаў это ўсё на відэо. Але спадарыня Наталья, ваши эмоцыі вот пасля прагляду этого видео? Первое, что я почувствовала, это радость от того, что они смеются, что они выглядят счастливыми, и это искренне. Это мне напомнило и то, что, собственно говоря, мы видели 11 сентября, да, и в нашем случае тоже, оказавшись среди своих, что называется, мы как-то очень живо почувствовали вот эту атмосферу очень позитивную, очень доброжелательную. И я очень рада тому, что они так хорошо выглядят, и у них нет, по крайней мере, чисто внешне, нет ощущения какой-то подавленности и шока. Это замечательно. Очень рада их видеть. Давайте вось працягнем нашу размову на тэму ўсё ж таки стаўлення да ўсяго гэтага працэса. У нас ёсць каментарый праз донат. Новак Бронкс Новак прыслаў пытанне, ці меркаванне такое сваё. Дзякуй Трампу можна было раней гэта зрабіць, але тапілі за нерукапаціскальны Лукашенко. Санкцыі і такі падыход толькі толкаюць беларусаў у бок России. І у мяне пытанне будзе да спадарыні Наталі. Спадарыня Наталя, ўсё ж таки, як вы адказалі бы гэтаму чалавеку, які схільны за перамовы, за зняццё санкцый выступае, як я разумею, свайго каментара, дзеля таго, каб выцягваць з-за кратаў людзей? Вы знаете, мое отношение, моя позиция не меняется, потому что торговля людьми – это преступление, и, естественно, тот, кто это делает, преступник. Я вот сегодня, когда написала этот пост, я еще, в Википедии уточнила, кто такой заложник, что и как, и там очень прямо со ссылками написано, что такие взятия заложников являются международным преступлением, очень тяжким преступлением. Все остальное отсюда вытекает. Поэтому, если мы идем таким путем, а он существует, называется это прогрессивный способ, борьбы с международным терроризмом. В этом смысле мы идем действительно этим путем, то есть уступки какие-то для того, чтобы как-то вытащить заложников. Есть второй путь, консервативный, который отрицает все возможности переговоров, нацелен на уничтожение террориста и так далее. И что я могу сказать? К сожалению, мои дорогие, это сообщающиеся сосуды. То есть чем больше будет уступок, сейчас Кали, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Чем больше будет уступок, тем больше люди, шантажисты, будут понимать, что таким образом мы будем тянуть веревки, и потихонечку все санкции мы будем сажать дальше. Они дальше будут, чтобы вытянуть, идти на дальнейшие уступки. И таким образом мы доберемся до всего. То есть нас снимут санкции. Естественно, у Лукашенко за спиной есть Путин. И, конечно, он чувствует себя в этом смысле увереннее. Но вы понимаете, в чем дело? Я когда-то на одной из конференций сказала не так давно, что
это, так скажем, знают все психологи, что для того, чтобы добиться, чтобы человек что-то сделал, нужно сделать так, чтобы он сам этого захотел. Есть, на мой взгляд, два, возможно, идеальных, нереальных решения. Первое. Лишить Лукашенко всех его кошельков, то есть заблокировать все, чтобы ни он, ни его семья не имели никакого, да, здесь можно только смеяться, никакого доступа. А второе – это сделать так, чтобы Лукашенко не мог платить своим силовикам. Потому что в ту же самую минуту они разбегутся или сделают что-нибудь еще, не знаю, но во всяком случае они тут же от него отпадут. Значит, безусловно, я сказала, что это идеально, а нереально, потому что прежде чем он перестанет платить силовикам, он просто уничтожит белорусский народ. Потому что он, белорусский народ, снимет с белорусского народа последнее исподнее, да, значит, только чтобы платить силовикам. Иначе они просто повернут оружие в другую сторону. Понимаете, в какую? Да. Вот это было бы идеально. Переговоры, я лично, опять-таки, я рассуждаю очень отвлеченно. Но еще раз, отвечая на ваш главный вопрос, я хочу сказать, что я против вот этого способа вытаскивания заложников. Я очень рада, это парадоксально, но я думаю, что многие это чувствуют сейчас. Я очень рада видеть этих людей свободных, веселых, улыбающихся. Но с другой стороны, понимаете, я до сих пор в этот момент, если бы вы меня спросили, вот если бы сейчас повернуть на полгода назад, если бы я тогда знала, потому что они наверняка уже знали, эти все новости до них доходят, они знают, что их будут выпускать. Если бы я знала, куда меня собираются везти и что, я бы отказалась. Прошло полгода, когда я на свободе, и я все, так скажем, свою жизнь контролирую, но я еще раз говорю об этом. Вот это, собственно говоря, ответ на то, что вы хотели знать. Я не буду отключать и попрошу зараз вас еще не отключаться, спадарыня Наталья. Я хотел бы вывести зараз, долучить до нашей размовы нашу корреспондентку Марию Колесникову, якая находится у Вильни, и правооборонца Леонид Судаленко. Калі ласка, Мария, Леонид. А я вас кепска чую, Зміцер. Да, можете говорить. Можем мы уже говорить. Все, добра. Леонид, як вы оцениваете то, что людей привезли не у Вильню, не в Варшаву, а повезли в Украину? Частку людей. Большасць? Там 114 чалавек. Я гэтай навіны яшчэ пакуль не пачуў, таму што я тут з вами, але, канешне, галоўнае самае, што гэта людзі на волі, і, безумоўна, нават калі яны зараз так акажацца, што яны акажуцца ў Кіеве, напрыклад, нішто ім не будзе перашкаджаць далей прыехаць у тую ж Польшу ці ў тую ж Літву. Галоўнае, людзі на волі, не ў турме, і все. А все астатняе не мае значэння тут у Літве, ці ў Варшаве, ці ў Кіеве. Але навошта, па-вашаму, гэта зрабілі ўлады? Цяжка каментаваць, таму што няма ніякой інфармацыі, цяжка каментаваць. Якісьці новыя падыходы з'яўляюцца. Бачыце, мы все папярэднія вызваленні яны былі звязаны непасрэдна з Літвой. Зараз пад гэта вызваленне з'явілася Польша. А зараз уже да вечара на сёння з'явілася уже і Украіна. Вось. Дзякуй Богу, што не в Расію іх павезлі. А Украіна гэта дэмакратычная краіна, і нашы людзі там таксама будуць знаходзіцца ў бяспецы. Гэтым разам вельмі шмат публічных персонаў вызваленыя. То бок гэта ўсё наступствы таго, што ўсё ж санкцыі скалі знятыя, па-вашаму? Безумоўна, адміністрацыя Трампа праводзіць гэтую здзелку. Была агучана ў канцы лета лічба 1300 беларускіх палітвязняў. Гэта агучыў Трамп у перамовах у тэлефоннай размове з Лукашэнкам. Да? І вось яны паслядоўна праводзяць гэтую здзелку, так называемую. То, што знялі санкцыі з Беларускалі, такія ўмовы, напэўна, гэта здзелкі. Але ж мы кажам, што ўсё роўно, незалежна ад тых 123 палітвязняў, якія вызвалены сёння, больш 1000
палітвязняў зноў жа застаюцца ў беларускіх турмах. А што рабіць з гэтым далей? І што надалей будзе рэжым, дыктатарскі рэжым Лукашэнкі патрабаваць у адміністрацыі Трампа, каб урэшце рэшце і гэтую 1000 палітвязняў вызваліць. Вось гэта пытанне, і зноў жа пытанне тых рэпрэсій, якія працягваюцца. Яно ж застаецца адкрытае, але ж мы ведаем пакуль на сёння, што сделкі па спыненню рэпрэсій адміністрацыя Трампа з дыктатарскім рэжымам Лукашэнкі не заключала. І што будзе далей, вось гэта пытанне, на якое пакуль няма адказу. На ваш погляд, ці зможа Трамп націснуць на Літву, бо санкцыі, канешне, можна з Калі зняць, але куды іх весці? Правда? Безумоўна, Літва дэмакратычная краіна, яна краіна еўразвязу, безумоўна, Літва без узгоды з астатнімі краінамі еўразвязу яна не зможа прынимаць якіясьці рашэнні, таму што гэта павінна быць агульнае рашэнне. І нават калі ўявіць, што Трамп выкупіць у Беларусі прам усе гэтыя калійныя ўдабрэнні, угнаенні і скажа, заявіць пра тое Літве, што гэта наша ўласнасць і просім нам уже амерыканскаму грузу забяспечыць парты, нават калі гэта будзе. Я не думаю, што таким чынам Літва можа самастойна вырашыць гэта пытанне без узгаднення з усімі краінамі еўразвязу. То бок мы бачым, што, канешне, вось гэтая сделка, калі ее так можна называць, да? А менавіта так і называюць, яна, канешне, ідзе у супярэчнасць з пазіцыяй усяго еўразвязу. Як вядома, што ў еўразвяза сёння пазіцыя не прызнаём легітымнасць Лукашэнкі, і па гэтаму няма ў краіне ніводнага пасла і гэтак далей. Усе гэтыя наступствы, вось яны на паверхнасці. Але Трамп вырашыў гуляць сваю гульню, да чаго гэта прывядзе, пакажа хуткае время. Бачыце, зараз такой час, калі вельмі хутка ўсё змяняецца. Сёння адно, заўтра іншае. Вось і зноў жа мы яшчэ не ведаем, чым скончацца перамовы па так званаму перамір'ю у ваенным канфлікце паміж Расіяй і Украінай. Дзякуй вялікі, Леонід. Магчыма, яшчэ мы вас сёння патурбуем. Ну, ласка, пакуль мы тут усе, давайте разам не змерзлі зараз зусім. сустракаць будзем нашых герояў, так, і безумоўна, гэта добрая навіна, што людзі тут. Але ж чаму павезлі на Украіну? Вось цікавае пытанне. У мяне пакуль няма адказу на гэта пытанне. Чаму ва Украіну, у тую краіну, дзе ваенныя дзеянні адбываюцца, чаму не ў Літву, у Літвы бліжэй і ўсё астатняе. Гэта якісьці новы такі фінт з боку рэжыму, да? Вось, і невядома. Але ў хуткім часе, я думаю, мы атрымаем адказы на гэтыя пытанні. Дзякуй вялікі. Да, ўсяго. Сябры, цяпер журналісты не разыходзяцца, мы тут все чакаем прыезду Джона Коула. Ну, чакаем нейкіх тлумачэнняў, што адбылося там у Мінску. Вось, і вось нейкі рух да амбасады, хадземце туды. Магчыма, вось зараз і выйдзе Джон Коул. Так. Коул, зараз Коул, боже, треба до його десь пересити. Ну так, в этом же вся фишка живого эфира. Ну, вось такое бывае у прамым эфіры, калі працуеш, так што не здзіўляйцеся, усе мы жывыя людзі, усе мы рэагуем адпаведна на розныя сітуацыі, таму вот такі, я думаю, што гэта войдзе у аналы журналістыкі. И не все такие вежливые, как Маша Колесникова. Да, все Маши Колесникова не очень вежливые. Могла бы сказать что-нибудь больш жорсткае. Ну, Маша чакае Коула, але у нас вот с Вольгой есть информация, что у Вильню привезли Олеся Беляцкага. Да. Ну там же ж вот целая на стене намаляваны его портрет. Куды ж его еще везть? Абсолютно, да, как самого ВИП, как Нобелевского лауреата. Знаешь, я бы такую еще одну маленькую ремарку к тому, что сказала Наталья. Я уважаю любое мнение и право чувствовать все, что угодно, да, там и раздражение, и разочарование и так далее. Но есть один нюанс. Можно да. Мы пераб'ем тебе, там вышел Денис Кучинский, и зараз послухаем, ці чуваць, што там перадае. Further logistical information will follow. Яка була інформація? Хто тут буде? Ничего, никакой информации. Дык, Олесь Беляцкий, я почула, что он сюда приедет, так? Он не сказал ни одной фамилии.
Ага. Так, сябры, мы спазніліся, не пачулі дакладна, што казаў Дзеніс Кучынскі, але некага сюды прывязуць. Буду дакладняць. Ну, пакуль што мы тады адключаемся ад Вільні. Марыя Калеснікава, которая наша еўрарадыйная, заўсёды з намі на сувязі. Вот бачыце, спадарыня Наталья, ўсё ж таки я бачу, што у Судаленкі дзесьці пазіцыя блізкая да вашай, хаця бы на тым узроўні, што ён кажа, ніякай дамоўленасці пра спыненне рэпрэсій з рэжымам няма, а гэта азначае, што на месца вызваленых ніхто не перашкаджае кідаць новых. Да, и я очень рада, что я не одинока, да, вот в этом понимании. И, понимаете, это все длится уже 5 лет, и мы уже не маленькие и должны мыслить более глобально. То есть не отпихивать от себя вот эту мысль, что «а что будет дальше?». Потому что мы понимаем, что будет дальше. И мы этому способствуем. Понимаете, проблема в том, что мы разделяем ответственность международного террориста, потому что мы, буквально, так скажем, стимулируем его на преступление. То есть это как шантажист, шантаж. Значит, ты мне заплати, и я от тебя отстану. Дают выкуп, снимают санкции. Значит, кого-то это, да? Дальше. Почему он сажает дальше людей? Потому что потом придется их тоже выпускать, но не бесплатно, а за какие-то другие плюшки, за какие-то другие послабления, понимаете? То есть ему выгодно постоянное присутствие заложников. И мы сами его к этому подвели. То есть то, что он продолжает сажать людей, в этом есть очень большая наша ответственность. Спадарыня Наталья, я бы попросил, калі у вас есть такая магчымасць и жаданне паўдзельнічаць яшчэ з нами у эфиры, не отключаться. А зараз я попрошу до нашего эфира долучается американіст Антон Пеньковский. Прывітанне, Антон. Вітаю, Зміцер, як мяне чуваць? Добра чуваць, добра бачна. Бачыце, мы Антона спынілі дзесьці пасярод дарогі, але заўсёды прыемна, калі на нашыя просьбы людзі адгукаюцца і далучаюцца да эфира. Антон, ужо вядома, што выйшла на волю 123 чалавекі, 104 ці 114 было, як это не дзіўна, вывезена ва Ўкраіну. Вышли на волю и Виктор Бабарыка, и Максим Знак, и Мария Колесникова, и Олесь Беляцкий, и Марина Золотова. То бок топ такі, як кажа Рыгорба, та самая стапеня поўны. Але ўжо вядома про тое, што амерыканцы знялі свае амерыканскія санкцыі з калікі. Калі ласка, вот ўсё ж такі, навошта гэта ЗША? Што ўсё на твою думку, што пераследуюць, якія мэты? Так, тэма калію у двухбаковых адносінах Беларусі і ЗША гучыць літаральна з моманту. Антон, можна я тебе перапыню? Выйшла до наших журналістаў Ціхановская, мы зараз подключимся тэрмінова. Мы бачым, што Лукашенко ў апошні момант все перайграў, каб даць разуменне, што ён все кантралюе. І тут у Літве чакалі, і у нас вся інфраструктура падрыхтавана, але ж, конечно, такі нечаканы удар мы все разам адолеем. Конечно, зараз усе разумеюць, што трэба лагістыку перарабляць. Мы на сувязі з польскім бокам, з украінцамі, з амерыканцамі, конечно, якія ўсё гэта каардынуюць, але это такія дадатковыя цяжкасці. Ці ёсць дасатаўцы, калі будзе поўны спіс? Зараз чакаем поўны спіс, некаторых уже бачылі імёны, але ж пачакайце крышачку, бо вы павінны разумець, што для ўсіх гэта трохі хаатычна адбылося, і праз некалькі хвілін ужо прыедзе сюды і Крыс Сміт і Джон Кол, і тады у нас будзе больш разумення, хто ў спісах канчаткова. So actually, of course, what's happened now is not according to the plan that we had prepared, because we thought that it will be like in the previous times when all political prisoners who are so-called released, they will be
will be brought on Lithuanian border. But now we are waiting only 8 people here in the embassy. It's 7 foreigners and our Nobel Peace Prize winner, Олесь Беляцкий. The rest released people, they are sent to Ukraine unexpectedly. And but we are so happy that they're in normal state. We saw Masha Kolesnikova, her smile, and Viktor Babarika, Maxim Znak, Pavel Sevelinets, Lena Gnauk. So many, names that are so dear to many Belarusians. So now we are changing logistic, how to bring people either in Poland or Lithuania. We still don't know because we're in contact with our Polish side and with Ukrainians how to organize safe delivery of people to prepared infrastructure. How do you read the key? Why Ён на під'їзді. На під'їзді, тобто хутко ми його побачимо. Why do you think it was done like this? Сюди прийде 7 заміжників і Олесь Беляцький. Так. How do you read the key? Why these people who have been released and why these names? Look, for Lukashenko, it's very important to... Мы отключаемся от спадарыні Тихановскай, каб вярнуцца до Антона Пяньковскага. Антон, вы з нами? Так, я тут. Выбачайце, што так вось перарваліся. Я вяртаюся да нашага пытання. Ўсё ж такі, як вы лічыце, ці вартая атрымалася, як это любіць казаць, big deal, сделка з пункту гледжання ЗША, што за гэтым стаіць? Я б не казаў, што гэта big deal, нейкая вялікая сделка, як пра яе казаў пару месяцаў таму літаральна Александр Лукашенко, то бок ўсё на ўсё абмяняць, зняццё санкцый на ўсё, выпуск усіх, гэтак далей. Нейкія такія вельмі абстрактныя планы агучваў Александр Лукашенко, але ж адначасова немагчыма не падкрэсліваць, што гэта вельмі гучныя імёны, вельмі добра вядомыя людзі выйшлі сёння на волю, і ўсё ж такі санкцыі на калійныя угадненні, на беларускую калійку абмяркоўваліся літаральна вось з моманту, калі іх увялі, бо гэта адзін з самых балючых накірункаў лукашэнкаўскай эканомікі. Тут адначасова гэта вялікі крок у пабудаванні нейкага паразумення паміж бакамі, то так званая confidence building measure паміж урадам Злучаных Штатаў і рэжымам Лукашэнкі. Ну і таксама нельга неяк адкідваць збок, што сам урад Злучаных Штатаў можа быць крышачку зацікаўлены, калі не наўпрост у беларускім каліі, то крышачку у кантраляванні коштаў на Беларусь, на увогуле на каліі ў ўсім свеце, то бок доступ беларускага калія для больш шырокага колу спажыўцоў, гэта таксама паўплывае на агульныя кошты і таксама можа паўплываць вось на стасункі, на кантроль над гандлем каліем паміж Злучанымі Штатамі і Канадай. Адначасова з тым я не вельмі пагаджуся, што моцна ўплывае вось гэта эмбарга Літвы на тое, што не будзе выкарыстоўвацца літоўская інфраструктура. Як мы бачым, у бягучага ўрада Злучаных Штатаў не вельмі шмат чырвоных лініяў па супрацы альбо нейкай кааперацыі з такімі складанымі рэжымамі, так скажем, мякка, як Александр Лукашенко і Владимир Путин. Таму я не лічу, што стане нейкай вялікай перашкодай для гандлю выкарыстання той жа расійскай інфраструктуры. Так, гэта будзе значна больш складана, але ж апошнія 5 год гэта же інфраструктура адбудоўвалася. На момант, калі гэтыя санкцыі ўводзіліся 5 гадоў таму, ўсё ж такі літоўская інфраструктура по экспорту калійных угадненняў была дзейсная, а расійская яшчэ тады толкам не было. Зараз ўсё ж такі крышачку стан змяніўся. Таму так, гэта будзе больш складана, але ж наўпрост Злучаныя Штаты, мы з вами у студыі Еўрарадыё, падаецца, яшчэ з вясны абмяркоўвалі, што гэта тое, дзе могуць знайсці нейкую агульную глебу, нейкае агульнае паразуменне рэжым Лукашэнкі і ўрад Трампа.
трэба ехаць далей, нам трэба таксама рухацца далей. Дзякую яшчэ раз. Амерыканіст Антон Пяньковскі быў у нас у студыі. Мы чакаем, пакуль да журналістаў у Вільні выйдзе Джон Коул. Пакуль гэтага няма, у нас ёсць магчымасць далучыць да нашага стрыма журналістку, якая жыве ва Ўкраіне, Аліну Рудзіну. Калі ласка, я папрашу далучыць. Аліна, прывітанне. Зараз секундачку, нешта там здарылася. Ўсё ж таки Украіна складана бывае з далучэннем, альбо відэо, альбо інтэрнэт прападае, таму зараз мы трошачку пачакаем. Просто паколькі мы сутыкнуліся з сітуацыяй, што вялікая колькасць палітвязняў была вывезеная менавіта ва Ўкраіну, то ўзнікае пытанне, ці гатовыя ва Ўкраіне сустракаць гэтых людзей. Аліна подключилася. Аліна, я попрошу вас павярнуць телефон гарызантальна, так, вось, калі можна, так. Так, вось так, да? Да, вось так. Зараз ён павінен перавярнуцца. І Аліна Рудзіна, прывітанне, Аліна. Вітаю. Аліна, наколькі для беларусаў, беларускай дыаспары, актывістаў беларусаў ва Ўкраіне тое, што частка беларускіх палітзняволеных была вывезена менавіта ва Ўкраіну, стала нечаканасцю? Мне здаецца, што гэта неспадзяванкай стала сёння для ўсіх, бо я сёння, напрыклад, на культурным кангрэсе ў Львове, і я просто ўжо апошнюю панель не слухаю, а скролю навіны і сустракаю знаёмыя імёны і прозвішчы. Канешне ж, цешуся за ўсіх, і у нас уже ў нашых унутраных чаціках, а нас тут вельмі мала, але мы ўсё ж такі там, а як іх сустрэць, там выпіць кавы, напрыклад, то бок людзі вельмі радуюцца і спадзяваюцца на ўсё ж такі іх неяк перахапіць. Ну, выпіць кавы, гэта, канешне, прыемна, асабліва людзям, якія в нармальных умовах выпіць кавы 5 гадоў болей-меней не маглі. Але калі мы кажам пра магчымасць сапраўды, ну вот прывезлі людзей, умоўна кажучы, на Майдан у Кіеве, высадзілі, і што? Вот ёсць якім чынам, хто сустрэне, хто нейкім чынам знойдзе магчымасць пераначаваць? Не, ну тут же пытанне ў тым, сколькі можа быць гэтых людзей, то бок там 10-20, напрыклад, праблем не маем. Мы такім чынам вырашаем заўжды праблемы, калі да нас прыязджаюць нейкія беларускія дэлегацыі ці нашы сябры там з гуманітаркай і гэтак далей, валанцёры, так? Таму пытанне толькі у тым, сколькі гэта чалавек. Ну, наколькі нам уже агучвалі лічбу, троху блытаюцца, альбо 104, альбо 114 чалавек. Ну, вы разумееце, што 114 гэта трэба трошки больш часу. І я так думаю, што гэтым пытаннем ўсё ж таки будзе займацца ўжо дзяржава Украіна, бо я бачыла, што Буданов сустракаў Машу Калеснікаву, так? Я просто хацела б ад імя беларусаў Украіны, ад львоўскіх, харкаўскіх, там в Тэрнополі, у Львове у нас, канешне ж, ёсць, просто сказаць, што мы, калі што, з намі можна звязвацца. Па пытаннях, там, як тут сябе паводзіць, якія тут правілы бяспекі, што трэба ведаць, бо мы ведаем правілы выжывання ў гэтай краіне. Так, ну, нам кажуць з Вільні, што нібыта выходзіць да журналістаў Джон Коул, пакуль яшчэ не выйшаў, нам маякнуць, калі трэба падключаць, пакуль што мы яшчэ працягнем буквально. Ну, Аліна, я задам пытанне, але калі раптам мне маякнуць з Вільні, то я перарву нашу сувязь, так што выбачай. Аліна, ўсё ж таки, наколькі вось ты сказала, што дзяржава Украіна возьмецца за уладкаванне гэтых людзей? Гэта я магу толькі так меркаваць, канешне. Я не магу быць у гэтым упэўнены. Мы ўсе атрымалі адну і тую ж навіну літаральна там гадзіну таму. А пра тое, што яны в Украіне увогуле там 15-20 хвілін таму.
І у мяне вось ведаеш твоя парада, калі ласка, ўсё ж таки ты увесь гэты час жыла ва Ўкраіне, ты прайшла праз тое, пра што праходзяць усе украінцы, я маю на увазе налёты, гэтыя бамбёжкі, ўсё астатняе. Вот людзі прыязджаюць з турмы, вот ноччу іх прывязуць зараз і раптам паветраная трывога. Што рабіць, як з гэтым спраўляцца? Бежаць у бліжэйшае метро ці у залежнасці ад таго, где яны будуць, канешне ж, у бомбасховішча, калі яно ёсць. Ну, вы ведаеце, у меня нават была думка пра тое, што можа і добра, што яны будуць в Украіне. Гэта такое вельмі хуткае занурэнне ў рэчаіснасць. Ну да, на жаль, не толькі такое хуткае, але і вельмі рэзкае, як мне падаецца, ўсё ж таки. Рэзкае і прымусовае, напэўна, але ўсё ж таки так. Я напісаў нашаму добраму знаёмаму, былому амбасадару Украіны у Беларусі Ігару Кізіму. Спадзяюся, што ён далучыцца да нашага стрыму. Пакуль што не можам мы з ім ўсё ж таки канчаткова дамовіцца, але калі што, я папрашу, каб ён выказаў просто тваё меркаванне. Аліна, ўсё ж таки Украіна як дзяржава, яна гатовая хаця б на першым этапе падтрымаць, аказаць нейкую падтрымку, дапамогу гэтым вызваленым палітвязням? Я вельмі спадзяюся. Но я не магу казаць ад імя дзяржавы, тым больш ад імя Украіны. Ну, таму я і спытаўся, вот чыста чалавечае меркаванне. Мы са свайго боку, канешне, але нашы магчымасці зараз вельмі абмежаваны. То бок беларуская дыаспара, ну яна зробіць все, што можа, але вот сітуацыя нечаканая і таму будзе даволі складана, скажем так. Канешне. Дзякуй, Вялін. Але Машы Калеснікавай, вашай Машы Калеснікавай асобнае прывітанне, але Машы Калеснікавай яшчэ адно, якая выйшла, таксама прывітанне менавіта ад мяне асабіста, так. Дзякуй вялікі. Як толькі у нас будзе такая магчымасць, але у мяне ёсць такое падазрэнне, што вам там ва Ўкраіне, можа, глядзіш, і хутчэй атрымаецца сустрэцца з той Машай Калеснікавай, чым нам тут. Таму перадавайце прывітанні вы, калі раптам сустрэнеце. Дзякуй. Я нагадаю, што з намі на сувязі з Украіны была журналістка Аліна Рудзіна, і я развітваюся. Да сустрэчы. Вяртаемся ў студыю. І пакуль Коул не выйшаў яшчэ, Вольга, я да цябе вось да тых словаў, якія прагучалі ад Наталлі Дулінай і дзесьці ад Леаніда Судаленкі наконт таго, што ну ўсё ж таки ці годная справа пры тым, што мы ўсе радуемся выхаду людзей на волю, гандлявацца и таким чином выкупать их? Слушай, я категорически против использования термина «торговля людьми» именно в качестве термина, а не эмоциональная метафора. Потому что если мы реально утверждаем, что это торговля людьми, тогда мы обвиняем американцев в соучастии торговли людьми. Об этом вот рассказывала, сидя на моем месте, юристка-международница Екатерина Дейкала, да, что это очень серьезное обвинение. И тогда получается, что они в этом соучастники. Ну, это не так. И человек имеет право спасать других людей. Это нормально, правильно. И я не думаю, что таким образом мы можем стимулировать Лукашенко. Когда с ним 3-4 года не было никаких переговоров, он продолжал набирать людей, продолжал мучить заложников. И то, что никто не шел ему навстречу, никто с ним не разговаривал, никак не способствовало тому, что он сколько-то набрал и сказал, ну, хватит мне, пожалуй, заложников. Да? Ну, не хватит. Он продолжал их набирать, никого не отпуская. Сейчас он часть людей отпустил, и это дает нам новые возможности перегруппировываться, продолжать как-то действовать и не чувствовать себя точно виноватыми, что мы что-то сделали не так, спасая своих людей. Да? Я не вижу, в чем мы виноваты в этом случае. Да? Наталья, вы еще с нами? Так, зараз нам вярнуць Наталью Дуліну. Наталья, вы яшчэ з намі?
Да, я с вами. Наталья, ну вот я так думаю, вы чулі меркаванне Ольгі Лойкі з нагоды той тэмы, якую вы ўзнялі. Калі казаць усё ж таки, калі прытрымлівацца пазіцыі, што гандаль гэта ну как бы не наш шлях, умоўна кажучы, якім чынам вызваляць людзей, якія застаюцца за кратамі? Вот як вам бачыцца? Вот усе кажуць, те, хто прыхільнікі перамоваў, дыялогу, яны кажуць, ну за 5 гадоў санкцыі не спрацавалі. Дзякуючы толькі ціску нікога на волю вызваліць не атрымалася за 5 гадоў. А вот перамовамі і зняццём атрымалася. Як вам бачыцца это? Ну, во-первых, я разделяю вот такое размышление, рассуждение Ольги о том, что есть такая эмоциональная сторона этого термина, да, метафорическая, пафосная, я так скажу, и есть термин юридический, да. Понимаете, в чем дело? Ну, можно это назвать не торговлей людьми, но да, в этом и состоит, я сегодня упоминала вам о том, что это называется прогрессивным способом борьбы с терроризмом, да, то есть идти на уступки, как-то вот попытаться вытянуть с помощью уступок заложников. Но тут есть один момент очень неприятный, о котором я говорила с первого дня. То есть людей вышвыривают из страны. Ну, кто-то называет это депортацией, кто-то еще как-то. Понимаете, это изгнание. Изгнание — это, ну, депортация, скажем, все. Это метод наказания, это один из видов наказания. Получается, что мы прошли через суд, нас осудили на лишение свободы на определенный срок, мы его отсидели. Ну, я могу сказать, что да, я его отсидела почти весь, кто-то, у кому-то еще сидеть и сидеть, но даже не в этом дело. А дело в том, что нас наказали еще раз, потому что депортация — это тоже способ, это вид наказания. И наказали без суда и следствия. Понимаете, то есть нам добавили еще одно наказание. Это я сейчас юридическими терминами говорю, а не эмоциональными. И при этом без суда, без следствия. То есть если хотя бы, проводя наше дело через суд, была соблюдена процедура, то есть задержание, значит, следствие, мера пресечения, значит, суд, апелляция. То есть все было по процедуре. Ну, я сейчас не говорю о результатах, по процедуре. А что это за процедура? Когда кого-то с мешком на голове, кому-то порвали паспорт или украли его, кого-то, значит, решили, ага, он, кто-то, может быть, у него в Польше, значит, семья. Так вот, мы отправим его в другую страну. Ну, я, правда, еще раз повторюсь, что я не знаю, кто принимает решение о том, в какую страну отправить, и шло ли это только от Лукашенко, именно отправлять освобожденных в Украину. Я просто этого не знаю, я слишком далека от ну, значит, знания, скажем так, этих вещей. Вот поэтому я хочу сказать, что все-таки мне кажется, что этот способ какой-то не очень хороший. Он, во-первых, очень унижает вот этих самых заложников, потому что это двойное наказание. А во-вторых, то есть и это нарушение с юридической точки зрения. А во-вторых, ну, скажите, пожалуйста, ну если с той стороны дырка, вот мы льем воду, да? Мы льем воду, но она выливается из этой дырки, то смысл? Ну, смысл в том, что мы каким-то образом кого-то освобождаем, он приходит в себя, он поправляет здоровье, но другие садятся. То есть, понимаете, нужно починить, нужно что-то сделать с этим. Иначе, понимаете, мы просто участвуем в каком-то непотребном совершенно действии.
Дзякуй вялікі, дзякуй спадарыня Наталья, што далучыліся до нашага стрыма. Цяпер я ўжо развітваюся з вами. Да сустрэчы, убачымся хутка, я спадзяюся, праз пару дзён, так што буду рады паціснуць вашу руку. Ну а я вяртаюся ў студыю. Ну і па-першае, хацеў бы адразу удакладніцца, што тут потому што спачатку лічбы розныя прыходзілі, я тут казаў 104-114, зараз канкрэтная лічба агучана. 114 чалавек з вызваленых былі вывезеныя ва Украіну, і ёсць інфармацыя пра тое, што Украіна даставіць вызваленых палітвязняў у краіны Еўрасаюза. Ну, пра гэта заявілі ў каардынацыйным штабе па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі Украіны. Я цытую: вызваленыя грамадзяне Беларусі пасля аказання неабходнай медыцынскай дапамогі і па іх жаданні будуць дастаўленыя ў Польшу і Літву. Ну, таким вось чынам у людзей будзе выбор, хто захоча быць у Польшчы, хто захоча ў Літве, і не будзе гэтай ситуации с дублинским регламентом. Абсолютно. И тут, слушай, Лукашенко быстрее всех порешал, видишь? Пока мы тут Пал Палыча мучили вопросом, как будем обходить Дублин. Ну, на той момент мы про Украину ничего не бачили. И тут сюрприз падрыхтавалі, да. Пакуль што няма інфармацыі ад нашай Марыі Калесніковай наконт Коула. Пакуль яшчэ, здаецца, не выйшаў ён. Што нам гукаінжынер наш кажа, таксама, да, яшчэ не выйшаў. Вось карціначку мы бачым, што, ну, вы не бачыце, мы бачым, што пакуль што людзі чакаюць, але ніхто не выйшаў. Ну, у любым выпадку, дзякуючы падтрымцы нашай шаноўнай каляжанкі, перакладчыцы, выдатнай знаўцы моваў, мы зможам адразу сінхронна перакладаць, ну, яна нам зможа перакладаць тое, што будзе казаць Коул. Марыя Садоўская-Комлач, прывітанне. Дзякуй, што далучыліся. Добры вечар. Усім таксама дзякую за тое, што вы нас сёння глядзіце, слухаеце. Марыя, дарэчы, як медыаэксперт, ці пакуль не перашкаджаць вам рыхтавацца? Можаце перашкаджаць мне рыхтавацца. Мы ўсе сёння і медыаэксперты, напэўна, эксперты па санкцыях, па палітвязнях, пакуль чакаем прэс-канферэнцыі, па закладніках, па дублінскім пагадненні, таму можаце задаваць пытанні. У любым выпадку вы, як чалавек, які шмат гадоў працавалі і працягваеце працаваць у сферы, звязанай з журналістыкай і ў журналістыцы, мы з Вольгай абмяркоўвалі навіну пра тое, што была вызваленая Марына Золатова. Тэрміновае выключэнне ў эфір, таму што якраз, як прагучала пытанне, пад'язджае Джон Коул. Мы бачым машыны. Уключаны. Мы бачым машыны з дыпламатычнымі нумарамі. Хто кому? Не, я-то ўсё чую, но пакуль што мы бачым, што машыны з дыпламатычнымі нумарамі заехалі адразу на тэрыторыю амбасады США у Вільні. Ну і, магчыма, Коул выйдзе адразу да журналістаў, а магчыма і не. Таму тут таксама няма ніякай дакладнасці і ўпэўненасці. Скандировать «выходи» будем? Ну, может быть так. Маша ж просит, чтобы я вывели в эфир. Ага. Ну, тады давайте выводим Марию Колесникову в эфир. Калі ласка, отдаем слово Вильне. Сябры толькі што сюды да амерыканскай амбасады ў Вільні прыехала некалькі машын. Дакладна там ёсць Алесь Бяляцкі, ёсць чуткі, што там таксама вясноўцы Уладзь Лапковіч і Валентин Степанович. Мы спадзяемся, што вось неўзабаве нехта выйдзе да журналістаў. Так што было некалькі бусаў, усе вельмі радасныя і ўсе чакаюць, што вось-вось будзе нейкая інфармацыя.
родных, знакомых, сябров. Выползаю в интернет и глядеть стрим. Мария позвонила своей сестре Татьяне Хомич. Ну вось бачыце, даводіцца пакуль што чакаць. Наша здымачная група на чале з Марыяй Калеснікавай чакае, пакуль з'явяцца альбо Алесь Беляцкі, альбо Джон Коул, альбо яны ўсе разам, і можна будзе пачуць іх першыя словы. Ну але бачыце, пакуль што невядома, людзі толькі што з дарогі заехалі, і ну чакаем пакуль што. Марыя, я, можа быть, вернуся сапраўды да вызвалення Марыі Золатавай, але нічога не чуваць ні пра Анджея Пачобута, журналиста. Уже сказали, что было предложение, он отказался. Так. Да. Ну вот бачыце, я не паспяваю чытаць это гэтых навінаў, нічога пакуль не вядома пра журналістаў Белсата. Ці таксама ўжо нешта таксама няма. Чаму такая вось выбарачная у вас, і чаму такое стаўленне ў рэжыма да супрацоўнікаў медыа? Ну, я б сказала, што супрацоўнікі медыа складаюць значную частку палітзняволеных, але, канешне, палітзняволеных нашмат болей. Мы не ведаем, якім чынам дакладна складаюцца спісы. Мы можам сабе ўявіць, што людзі з еўрапейскім грамадзянствам атрымліваюць пэўны прыярытэт, як мы ўжо даведаліся, людзі, якія ўваходзяць у пэўныя палітычныя спісы. Канешне, з таго, што мне вядома, Беларуская асацыяцыя журналістаў, іншыя праваабарончыя арганізацыі, офіс Святланы Ціханаўскай ці аб'яднаны пераходны кабінет ніколі не забываюць пра імёны журналістаў і не прыводзяць іх толькі там да 2-3 вядомых прозвішчаў, а хутчэй настойваюць на звальненні ўсіх журналістаў разам з астатнімі палітвязнямі. Таму, напэўна, яны лічылі неяк прапарцыйна. Вось зараз каля там 30 увесь час журналістаў, правда, 28 там за кратамі. Вось мы 10% іх вызвалілі, таксама як вызвалілі, скажем, 10% палітвязняў. Гэта такая ж добрая здагадка, як усе іншыя. Канешне, трэба зразумець, што журналісты пацярпелі перш за ўсё за выкананне выключна сваёй прафесійнай дзейнасці, якая не была звязаная ані з палітычнымі, ані з дэмакратычным супрацівам, ані з удзелам у пратэстах, ані ў чымсь іншым, чым займаліся, магчыма, іншыя некаторыя з вызваленых. Таму трымаць журналістаў за кратамі гэта таксама знак, што рэжым не збіраецца нейкім чынам паслабляць інфармацыйную палітыку ў дачыненні свабоды слова. І тое, што журналістам таксама не дазваляюць, не ўсім, скажем так, дазваляюць заставацца ў краіне, так, тое, што з таго, што нам вядома, Марына Золатава, былая галоўная рэдактарка Тутбая, вымушана было пакінуць краіну. Гэта таксама паказвае, што няма сігналу, што наступіць нейкае пацяпленне і журналісты змогуць паступова працягваць сваю працу ўнутры Беларусі. Таму гэты дыялог паміж амерыканскім урадам, паміж усімі, хто яго падтрымлівае, пра вызваленне палітвязняў павінны далей утрымліваць, што журналісты, якія трапілі за краты, трапілі перш за ўсё з мэтай цэнзуры, з мэтай запалохвання, і таму мусяць быць прыярытызаваныя і пры іншых вызваленнях. Вот вы мяне поправілі, калі я ўзгадаў Пачобута, што яго не вызвалілі, таму што ён адмовіўся выходзіць, што так, магчыма, так, ну, мы не так, ведаем, да, і чаму. мне тут таксама ў каментарах ужо пішуць, што ён адмовіўся пісаць прашэнне аб памілаванні і гэтак далей. Але ну слухайте, здаецца ж у сітуацыі, когда иногда не до законаў, когда апранаюць чорны мех на галаву, садзяць у машину і вязуць невядома куды, как рассказывали вызваленные недавно, думали, Игорь Корней рассказывал, думал спочатку, что вогуле у лес вязуть на ускраек. И у такой ситуации, чему з ім так не могли поступить? Я думаю, что не хотели паўтора ситуация Миколы Статкевича, потому что тое, что Статкевич вярнуўся, гэта было великим ударом по имиджу беларускага рэжыму, и напэўна вырашылі, что другого такого вяртання яны б не хотели б усіх складанасцей, якія з гэтым з'яўляюцца. Ну и, конечно, что за Пачобута просіць Польша, а з Польшай у Беларусі зараз у беларускіх уладаў менш інтарэсаў перамаўляцца, чым з Літвой, скажем. Таму што Літва мае больш шансаў прапусціць калійнае ўгнаенне. Так, нам показываюць, ці яшчэ не. Алесь Беляцкі там нема на сувязі пакуль што яшчэ. Добра, таму мы зараз чакаем
подлучэнне до нас, пакуль яшчэ не выйшаў Джон Кол, чакаем подлучэнне прадстаўніка ініцыятывы Белпол Владимира Жыгара. А я да Вольгі звярнуся з тым же самым пытаннем. Вольга, чаму пачобута, на твой погляд, не могли просто прымусова выпнуць и все? Слушай, ну я бы так и сделала на самом деле, потому что открытые погранпереходы важны и Беларуси, а Польша же может и закрыть погранпереходы. И потому что остаться в Беларуси сейчас это фактически невозможно. Все, кто говорит, что «а я бы остался», это большая иллюзия, потому что многие из тех, кто остались, уже снова сидят, и остаться значит молчать вообще совсем и даже не думать как-нибудь не в масть, что называется, да, и все равно можно заехать еще раз. Риски слишком высокие. Ну вось до нас далучыўся наш чарговы госць, прадстаўнік ініцыятывы Белпол Владимир Жыгар. Владимир, я до вас як да чалавека, які пастаянна прытрымліваецца пазіцыі ўзмацнення ціску на рэжым. Зараз мы бачым, што ЗША знялі санкцыі свае супраць беларускага калія і наўзамен за гэта атрымалі вызваленне 123 чалавек, 114 з якіх былі вывезеныя ва Украіну. Астатнія, наколькі мы разумеем, паехалі ўсе у Вільню, у Літву. У Польшу ніхто не паехаў, як паведамляецца. Що ж таки, годны размен ці не, на ваш погляд? Ну, в принципе, это достаточно нормальный такой обмен, потому что без того давления, которое осуществляется, например, без Литвы и без снятия санкций Европейского Союза, скажем так, калием полностью, так как хочет режим, пользоваться будет, мягко говоря, сложно. Но самое важное, например, заключается в другом, что, в принципе, все это лежит именно в той стратегии. Это все пункты той стратегии, которые ранее режим в феврале месяце довел до американцев, и постепенно эти пункты выполняются. Поэтому, в принципе, мы понимаем, что будет следующим меняться. И, исходя из того, какие санкции были сняты, можно понимать, о каком количестве людей идет речь. Что далей, вот на ваш погляд, рабіць? С аднаго боку мы бачым, што перамоўны трэк працуе, прынамсі у накірунку вызвалення палітвязняў. Што далей рабіць? Усё ж таки ціск, перамовы, змена стратэгіі, пераварочванне старонкі. Ваше бачанне? Если вы готовы перевернуть страницу и забыть то, что Лукашенко является соучастником войны в Украине, то есть, это очень интересный, конечно, момент. Потому что здесь людей меняют, потому что все-таки это торговля людьми, людей выкидывают, сейчас выкинули их в Украину, скорее всего, тоже без паспортов. И это очередной такой мерзкий ход режима. Он даже в самом конце, когда уже, кажется, ударили по рукам, он все равно делает так, как он хочет. Он показывает таким образом, какой он на самом деле переговорщик. В принципе, то, что делают так американцы, ничего в этом удивительного нет. Посмотрите на мирные договоренности, точнее так, на проекты мирных договоренностей по Украине и посмотрите, дайте оценку этим договоренностям. Это справедливо, либо несправедливо. Это честно, либо нечестно. Поэтому никто здесь вообще не ставит вопрос остановки репрессий. По сравнению с прошлым освобождением людей, мы тоже видим, во-первых, принудительную депортацию. Тот, кто отказался от того, в общем-то, и не освободили. И в этот раз режим пошел еще дальше. То есть мало того, что с высокой долей вероятности люди находятся без паспортов, так они еще находятся в Украине, в стране, в которой идет война. И, если говорить про, например, прекращение давления на режим, то, например, Европа этому не придерживается. В ближайшее время будет новый санкционный пакет. Дальше еще, я думаю, к февралю будет еще один санкционный пакет. В принципе, работа по данному направлению идет. В конечном итоге меняют людей на санкции. Не было бы санкций, не было бы на что менять. И нужно говорить более глобально все-таки, если говорить о санкциях в целом, то есть не о каких-то вот отдельных моментах, например, как там тот же самый Белавия, которая, да, санкции сняли, но денег, чтобы закупать самолеты, у них особенно нет, и летать в Европу, то есть действительно как-то улучшать свое экономическое состояние, финансовое состояние, они не могут, поэтому это такое там 50 на 50. То же самое примерно касается и Беларусь-Калия, то есть да, и можно возить калий через Россию, но проблема в том, что за вот эту разницу, то есть если это можно было делать как-то через Литву, то эта вот разница, она и увеличивает стоимость калия, то есть нету прибыли для режима, поэтому им нужно, чтобы были сняты санкции Европейского Союза, сняты санкции на транзит Литвой.
Но надо на санкции смотреть более широко, потому что режим Лукашенко является соучастником войны в Украине. И пока режим Лукашенко помогает всем, чем возможно помогать армии-агрессору в войне против Украины, санкции необходимо только увеличивать. Дякую вялікі. Владимир, может быть, вы еще заставаетесь, калі ёсць такая магчымасць з нами на сувязі. Мы б хотели дать зараз абсолютно коротенькое видео, пару слов, якія записал Виктор Бабарыка уже на воле с автобуса. Калі ласка. Я Бабарыка Виктор Дмитриевич. Собственно, кто следил за ситуацией в Беларуси, то за что меня посадили? За желание сделать в Беларуси брифинг. Ну, собственно, за это и посадили. Как сказал мой сын, который, к сожалению, тоже еще пока находится в местах заключения, моя статья, моя фамилия. Спасибо. Бачыце, адна з таксама памылак, мы тут ужо паспелі парадавацца. Я памыліўся, калі паказвалі відэо іх вот гэтых вызваленых палітвязняў, вывезеных ва ўкраіну. Мне падалося, што там сярод тых людзей, які быў побач з Віктором Бабарыка, быў і яго сын Эдуард, але вот як кажа сам спадар Віктор, Эдуард по-ранейшаму знаходіцца за кратамі, але ўжо радасна тое, што ўсе гэтыя людзі выйшлі на волю, радасна за тое, што ёсць ужо узгаданая Марына Золатова, ёсць Александр Фядута. Мы уже побачылі фото зробленае Александра Фядута, і ведаеце, ну гэта жахліва, конечно, як мяняюцца людзі ў тых нечалавечых умовах, якіх яны знаходзяцца, але ў любым выпадку ну прыемна, радасна, што яны на волю выходзяць. Владимир, як вам падаецца, як далей будзе развівацца амерыканскі трэк? Ці ўсё ж таки будзе працягвацца вось гэты размен, і што можа стаць чарговай гандлёвай такой часткой этой сделки? Так, повторюсь, исходя из того, что было, ну, то есть та информация, что было раньше, еще в феврале были обозначены позиции, которые будут меняться. То есть это было Белавия, это было возвращение послов, ну, в принципе, согласились на спецпредставителя, это был Калий, ну а дальше будет нефтянка, и дальше будут белорусские банки. В этом нет ничего, в принципе, удивительного. Это план именно такой. И все будет, очень много будет чего зависит, конечно же, от договоренности по Украине, потому что Лукашенко, он не хочет остаться, да, и с санкциями, и с такой вот нависшей над ним угрозой, то есть как бы обозначение его военным преступником, и он хочет как бы в этом плане, ну как бы с одной стороны еще и соскочить. Но ситуация такова, что, повторюсь, режим Лукашенко, то есть не надо рассматривать санкции только лишь как с точки зрения освобождения белорусских политзаключенных, потому что это только часть. Потому что у нас есть война в Украине, которая каждый день, да, то есть мы видим оттуда различного рода сообщения о том, что то там дрон, то там баллистика. Очень много из этого производится на территории Беларуси, поставляется в Россию, и санкции — это в том числе помощь, наша белорусская помощь Украине именно в той парадигме, когда мы говорили и говорим о том, что от победы Украины зависит в том числе свобода Белоруссии. Дякую вялікі, Владимир. Мы переключаемся на Вільню, дзе вы бачыце Алеся Беляцкая. Невеликая группа, вот, але тем не меньше это подорожье было у меня с завязанными очима. Я проехал всю Беларусь, я сидел в горках колонии, это Могилевская область, зусім побач ад расійскай мяжы, там 14 километров от расійскай мяжы та колония. Про всю Беларусь з усходу на заход я проехал с завязанными очима. Ну и тут, натурально, пакуль что я еще не могу прийти в себе, потому что это великие эмоцийны, такі удар для мяне. За гэты час я паспеў толькі паговорыць з маёй жонкаю. Вось, і я, вядома, вельмі рады тое, што я на свабодзе. Я разумею, што для того, каб мы апынуліся на свабодзе, трэба было зрабіць вялікую працу і
ми вийшли на свободу, дякуючи намаганням многих тисяч людей, і в першу чергу американських дипломатів, американських урадовців, ось, які приклали намагання для того, щоб ми вийшли на свободу. Но вот поки що ситуація така. Як ваше здоров'я? Як ваше здоров'я? Здоров'я більш-менш. Зараз треба буде пройти все це обслідування, тому що зрозуміло, що в білоруських тюрмах там з медициною все вельми погано. І, ну, більш-менш, я думаю, нормально. Все буде добре. Можна було покинути Білорусь? Писати, як ви виїжджали лікарством лічення? У вас був вибір зостатися сюди? Ну, выбор был застаться, уличивая, что у меня сроку было 10 годов, то можно было, так сказать, и застаться. Но в той ситуации выросши, ну, тут как бы выбора великого не было. Чи оставаться в тюрьме, и быть вот таким чином вывезенным с завязанными очима за Беларусь. Вам нужно было попросить помилования или можно было просто выйти? Мне раили просить помилования, я не просил помилования. Але коли ви довідалися, що стали Нобелевцем? О, это уже давняя история, уже 3 года прошло с того часу. Ну, это было в СИЗО КДБ, в СИЗО на Володарці. А коли ви довідалися, що вас вивозять, що вас визволяють, як це відбувалося? Вот сегодня в 4 годины ночи меня разбудил дежурный по нашему отряде. И когда я вышел, мне сказали терминово собрать речь, и я уже зрозумел, что пошел процесс. А були ніякі працювання чи ніяка інформація попередньо? Було працювання, бо після того, як була визволений Сергій Тихановський, і після його визволення, це було в червні, а в вересні було визволено 51 зневолений, було зрозуміло, що цей процес пішов і залишалося тільки чекати і сподіватися, що він не сорветься, тому що ми розуміємо, що в будь-який момент ситуація може змінитися в горший бок, і тому вельми важно далі всім протягувати, тримати свій фокус на тих політичних зневолених, які зараз знаходяться в білоруських тюрмах, і добиватися повного визволення усіх, щоб там не залишилося ні одного політичного зневолення. Я еще не ведаю вовле никаких нюансов, вовле не ведаю с места этих перемоек, и отбылись, и ведаю, что мы были вчера и сегодня. Какие мысли, что вы хотите сделать, что, кого вы хотите видеть, что вообще первые действия будут? Ну, я хотел бы жонку свою бабушку. Жену хотел бы. Где она? Уже везут сюда. Олег, скажите, а паспорт, доверие вызволения вам выдали? Вот паспорт мне отдали только что, потому что паспорты нам отдавали тут на межи, ну не нам, а передавали уже в руки литовским помешникам. Мы паспорты отримали только тут. А доверие вызволения? Не, нема. А про помилование? Мабуть, это помилование, если что, не ведаю. А вас одного сюда привезли, да, из Беларуси? А что вы думаете по поводу того? Приехало несколько человек, из них, ну, невеликая группа. Вот непосредственно Проскаменный Лог, трохи больше за 10 человек приехало. З них 3-4 особи політичні артикули, інші там інші артикули. І вони були громадяни інших держав, там по інших механізмах. У вас в колонии одного везли? В колонии мне везли одного. Олег, передам вам про лазер. Лазер Лобкович едет сюда, Валентин Степанович еще. А, у него нет трудного? Нет. Он от Харькова, да? Есть 6. Ну, я то, что я вижу. А кого вы бачили в колонии? Про кого можете рассказать? Ну, богат алкоголя, мабуть, это уже другие. Может быть, вы навалили человека, на стену вышел, и начинаете заваливать вопросы. Багато кого. Зараз у горках знаходиться більше 20 політичних зневолених. Фактично у кожному отряді по одним, по два чоловіки. Ми там всі старалися тримати контакт між собою і неким чином підтримувати один одного. Є люди, які сидять ще з 20-го, з 21-го року. Федор Олег, что пожидаете всем белорусам? Что имел Витримки, оптимізму і активності, не опускайте руки ніколи, never give up. Друзья, давайте поаплодируем Олесю.
Сергей Тихонов. Ну вось вы бачылі і чулі Алеся Бяляцкага, вельмі радасна, што ён зараз ужо на волі, не выйшлі, ну прынамсі мы тут не бачылі яго паплечнікаў калег па вясне Валентина Стефановича, Владзя Лапковича, ну але спадзяемся, што яны таксама ёсць. Дарэчы, мне толькі што прыйшла інфармацыя, я так разумею, што гэта размова пра збор, які адразу пачаўся ўжо сёння на Байсоле, дык вось паводле інфармацыі за 2 гадзіны, пакуль доўжыўся гэты збор, было сабрана 100 000 еўра. І безумоўна, збор не спыняецца. І шаноўныя беларусы, калі у вас ёсць такая магчымасць, безумоўна, далучайцеся да гэтага збору. Я папрашу, каб я спасылачку на яго дадалі ў апісанне да нашага стрыма, таму што ўсё ж таки 123 чалавекі, пакуль няма дакладнай інфармацыі па ўсім спісе, хто там ёсць, але як было паведамленне, што там грамадзяне нібыта розных краінаў, таму мы не выключаем, што там ёсць і нейкая колькасць грамадзянаў не Беларусі, але нават калі так, гэта колькасць невялікая, больш за 100 гэта дакладна ўжо, гэта канкрэтна беларусы. Усім ім трэба падтрымаць, аказаць дапамогу, і калі у вас ёсць такая магчымасць, калі ласка, далучайцеся да гэтага збору. Марыя, вы у нас сёння спецыяліст па ўсім, тым больш, што вы ўсё ж такі прадстаўляеце розныя вельмі сур'ёзныя структуры. Я нават баюся іх называць, каб не памыліцца ў назве. Калі ёсць у вас жаданне, можаце самі агучыць. І я вось менавіта да гэтага пытання збору, які зладжаны, салідарнасць беларуская, яна працуе па-ранейшаму? Я думаю, что такие сборы показывают, что солидарность белорусская, яна зараз менавіта проявляется, калі люди бачаць сур'ёзную, конкретную чалавечую гуманітарную патрэбу. І ў гэтым беларусы не моцна адрозніваюцца, напрыклад, ад украінцаў, якія большасць сваіх збораў зараз данацяць, правда, на конкретныя патрэбы, звязаныя з вайной, з гуманітарнай сітуацыяй. Таму ўжо зараз я праверыла 103 000 за тыя 2 хвіліны, якія мы абмаўлялі, атрымалася на зборе Байсолі. Я лічу, што гэтую салідарнасць трэба выкарыстоўваць, прасіць замежных калегаў, таксама знаёмых, выслаць гэтыя грошы, таму што вось зараз ёсць канкрэтная магчымасць дапамагчы гэтым канкрэтным людзям. У нас на сувязі ізноўку Вільня зараз Марыя Калеснікава прывяла ў эфір Івана Краўцова, прадстаўніка штаба Бабарыкі, і калі ласка, перадаем слово Марыі. Так, привитание, мы тут с Иваном. Иван. Привет снова, привет всем телезрителям. Вы уже разговаривали с Машей, с Виктором Дмитриевичем по телефоне? Нет, смотрите, по телефону мы разговаривали пока только с Машей. Таня по видеосвязи коротко с ней поговорила. Это мы ведаем. Вот, с остальными, ну, там же вот эта инициатива украинская, которая занимается, она связывается с родственниками. Мы передали контакты сейчас близких родственников и Знака, и Бабарика, ну, чтобы соблюсти эти формальные вопросы. То есть ждем, пока они им отзвонятся. Но, честно говоря, вот эта роль Украины, ну, для нас там стала тоже сюрпризом. Мы за несколько часов узнали это. Так, в принципе, было спланировано, что будет, как обычно, здесь это происходить. То есть, почему это появилось так? Информации нет. Я не знаю. Может быть, литовская сторона не захотела 100 человек принимать. Может быть, какие-то другие причины. В любом случае, спасибо Украине, что там обеспечили все, там на кадрах все. По-моему, Кирилл Буданов приехал встретить лично, те, кто выехал. Вот, поэтому, ну, это здорово. Это здорово, что, слушайте, ну, они на свободе. Там же в Украине это не так важно, это технические вопросы, мы их решим. Тем более есть и американцы, есть и украинцы, все лояльно относятся. Я не думаю, что это будет проблема. Чаму вось на гэты крок рэжым пайшоў?
у плане ва Украину всех отправить? Как всех заблытать? То подождите, а я не уверен, что это решение... Я же говорю, что, может быть, литовская сторона отказалась принимать. То есть, ну, мы же не знаем, почему мы сразу убеждены, что это какой-то шаг режима. Может быть, по-разному. Может быть, это американцы попросили. Может быть. Поэтому я тут не готов делать выводы. Очень много разных вариантов. Потому что я знаю, что и здесь было напряжение в Литовской Республике иногда по поводу вот того, как оформляли количество человек. Поэтому я не знаю, шаг ли это Лукашенко или что такое. Окей, погоджуся з вами. Ох, падаюць людзі, таму што лёд. Як вы лічыце, Іван, вось у сувязі з тым, што лідары пратэстаў выйшлі на волю, ці зменіцца ў бліжэйшай будучыні наша палітычная атмасфера тут у эміграцыі? Ну, вы знаете, меня не так беспокоит эмиграция, меня беспокоит все-таки Беларусь. И для меня, прежде всего, выход знаковых политзаключенных говорит о том, что вот этот подход, этот трек американский переговорный, ну, за который, в принципе, мы агитировали довольно давно, он набирает обороты, он становится институциональным, постоянным. И это говорит о заинтересованности белорусской стороны налаживать отношения с Соединенными Штатами Америки. И я надеюсь, что это приведет к тому, что политзаключенных станет 0, к тому, что частично гражданское общество возобновит в стране работу. А самое главное, что Беларусь избавится от вот этой изоляции общественной. То есть электрички в Вильнюс начнут ходить. Для меня это сейчас критически важно. Я не думаю, что сейчас можно доиграть вот эту партию 2020 года, она давно уже сыграна. То, что в эмиграции там мы, конечно, тут занимаемся агитацией политинформационной, это, конечно, здорово, но все-таки надо подумать еще и о людях своих, и о своей стране. В долгосрочной перспективе сейчас уже санкции наносят существенный вред и частному сектору, и на образовательные возможности влияют. Мне кажется, пора заканчивать эту лавочку. Если сейчас у Лукашенко есть желание нормализовать отношения с Западом, ну, надо пользоваться, ветер меняется. И для всего региона это хорошо. Если и в Украине удастся войну как-то закончить на приемлемых условиях, это будет для Беларуси тоже хорошо. Поэтому, мне кажется, вот это самый главный позитив, а не от того, что там у нас в эмиграции кто-то там будет что-то другое говорить. Это для меня не так важно. Окей, дзякую вам вялікі. Сябры, тут яшчэ нешта будзе адбывацца, гледзячы па ўсім, таму што, там, відаць, Франак дае нейкі камент. Можа, зойдзем? Пройдзем мы зараз. Падыходзяць наши журналісты бліжэй туды да групы, дзе знаходіцца, відаць, Франак Вячорка. Магчыма, дае каментар, магчыма, не, зараз паглядзім. У любым выпадку, як вы бачыце, пакуль што спецпрадстаўнік Трампа Джон Коул не выйшаў да людзей. Ну што, мы там чуем, можем подключыць. Подключаемся. Всіх просять перейти на інший бок вулиці, напевно, виходять. Поговори. Ну вось, наколькі я разумею, зараз там прагучала просьба да ўсіх прысутных перайсці на іншы бок вуліцы. Гэта можа, вот бачыце, там супрацоўнік паліцыі людзей скіроўвае. Гэта можа азначаць, што зараз рыхтуецца выхад да журналістаў, спецпрадстаўніка прэзідэнта США Трампа Джона Коула. Другое, нам трэба вызначыцца з лагістыкай, як людзей вывезці на тэрыторыю Еўрапейскага звязу, ці ў Польшу, ці ў Літву. І трэцяе, абмеркаваць наступныя крокі па вызваленні людзей, каб вызваліць усю рэшту тых, хто застаюцца ў закладніках рэжыму. Ці тых, хто былі вызвалены, маюць дакументы, ці таксама ёсць выпадкі, што дакументаў няма? Тыя, хто вывезеныя былі сюды ў Вільню, яны маюць пашпарты, ім аддалі пашпарты на мяжы, перадалі амерыканскаму боку, амерыканцы аддалі ўсім вызваленым тут. Як было з тымі, хто вывезены ва Ўкраіну, мы яшчэ збіраем інфармацыю, не маем, але па нашай інфармацыі большасць маюць дакументы дакладу. Ці хтосьці з беларускага боку зараз знаходзіцца з тымі нашымі вызваленымі людзьмі ў Украіне? Залежыць. Розныя людзі, но не магу дакладна распавесці. А яны знаходзяцца ў Львове зараз? Nie mogę rozkazać. Można komentarz po polsku? Oczywiście. Krótko, jak pan skomentuje, to właśnie to sukces jakoś. No, oczywiście to jest radosny moment. To jest moment, dla którego pracowaliśmy przez te całe lata, żeby ludzie wychodzili na wolność. To jest zasługa wspólna. Wspólna Białorusinów, którzy walczyli, prawoobrońców, sił demokratycznych, ale również naszych partnerów
Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Polski, Litwy, wszystkich. I dziękujemy wszystkim, kto cały czas walczył o naszych ludzi. I bardzo dziękujemy prezydentowi Trumpowi za to, że zajmuje się więźniami politycznymi, bo tak naprawdę to są Франак Вячорка по-польску кажа, што перш за ўсё гэта былі супольныя намаганні, але ён таксама хацеў бы падзякаваць перш за ўсё прэзідэнту Трампу за тое, што ён пасунуў гэты працэс уперад. Ён хацеў бы пабачыць Андрэя Пачобута на вольнасці таксама, і што ён ведае, што польскі ўрад робіць кожную магчымую крок для таго, каб гэтыя рэпрэсіі перасталі. Але, канешне, ён разумее, што перш за ўсё вайна супраць Украіны павінна скончыцца, бо іначай няма магчымасцю зашмат зрабіць для таго, каб пайсці насустрач беларускаму рэжыму. А беларускі ж рэжым павінен не проста выпусціць людзей на волю, а таксама скончыць усе рэпрэсіі. Але так разумеецца, што гэта такі інструмент санкцый. Так, амерыканскія санкцыі былі ўключаны з рэпрэсіі супраць беларусаў за парушэнне правоў чалавека. І, канешне ж, гэта абазначае, што гэтыя людзі былі падвергнуты рэпрэсіям. І калі гэтыя рэпрэсіі спыняцца, то некаторыя санкцыі могуць быць знесеныя. Аднак еўрапейскія санкцыі з большасцю з іх яны будуць заставацца на месцы, таму што яны больш важныя, і амерыканскія санкцыі для таго, каб вызвалілі людзей, а еўрапейскія санкцыі для таго, каб Беларусь спыніла рэпрэсіі і стала дэмакратычным краем. А ці амерыцы таксама залежаць на дэмакратызацыі Беларусі? Ну, канешне, для ЗША вельмі важна, каб Беларусь была суверэннай незалежнай дзяржавай, каб яна не пракавала канфлікты, каб яна не ўвязвалася ў войны. Зараз прыярытэтам з'яўляецца гуманітарная місія, вызвалення людзей, захавання людскіх жыццяў. І тое, што амерыканская адміністрацыя, прэзідэнт Трамп у гэта ўцягваюцца, гэта вельмі важна. Без ціску з боку еўрапейскіх звязу, без еўрапейскіх санкцый Лукашенко не зменіць свае паводзіны. Гэтыя санкцыі працуюць. І тое, што санкцыі працуюць, паказвае ў тым ліку тое, што ён вызваляе людзей, каб гэтыя санкцыі адмянілі. Ці слова Лукашэнкі пра Трампа вы маглі б пракаментаваць? Лукашенко завжdy będzie służył Kremlu. Ці ён служыць Крэмлю, калі так каментуюць пра Трампа? Ён заўсёды будзе служыць Крэмлю, але для яго найбольш важны гэта ягоны трон, ягоная ўлада для яго найважнейшая. І я не думаю, што Лукашенко калі-кольвек можна адцягнуць ад Расіі, яны ў сімбіятычным звязку з Пуцінам. Але выкарыстаць магчымасць непэўнасці, якая зараз ёсць у рэгіёне, калі невядома, што далей будзе з Украінай, гэтыя перамовы мірныя ідуць, гэта дае нам магчымасць вызваліць людзей, і трэба гэтым момантам скарыстацца, каб і Трамп, і Сполучаныя Штаты Амерыкі, кажа Франак, у гэта ўцягваліся. А ці можна зрабіць так, каб вызваленыя людзі заставаліся ў краіне? Мы спадзяемся, што частка людзей, якія будуць вызвалены, застануцца ў краіне. І мы ўвесь час пра гэта кажам, кажа амерыканскі бок. Франак Вячорка, дорадца Святланы Ціхановскай. Франак Вячорка, дорадца Святланы Ціхановскай. Даваў гэты каментарый. Жыве Беларусь! Вітання, Франак. Віншую. Ну вось было зараз у нас у эфіры Франак Вячорка. Незразумела, што далей ўсё ж таки там будзе, чакаюць, дакладней незразумела, калі выйдзе Джон Коул, але усе як відавочна чакаюць. Можа быць, будзе нейкая інфармацыя. Тым не менш, людзі не разыходзяцца. Мы ўжо ведаем, што вывезеных людзей падзялілі. Большая частка, 114 чалавек, была вывезеная ва Ўкраіну, і астатняя рэшта людзей была вывезеная у Вільню, у Літву. З якой прычыны так адбылося, нічого не зразумела, ніякай дакладнай інфармацыі няма. Вось як вы чулі, що ж таки
Іван Краўцоў сказаў, што таксама не хоча спекуляваць на гэтай тэме, тому что магло быць рознае, магло быць рашэнне патрабавання амерыканцаў, каб такім трэкам людзей вывозілі, магло быць нейкае такое рашэнне Літвы адпаведнае, але сапраўды мы бачым так, што нам яшчэ пішуць. Ну, сапраўды мы бачым, што сітуацыя вельмі такая незразумелая, але зразумела, што з Украіны людзям будзе прасцей патрапіць у краіны Еўрасаюза, будь то ў Польшу, будь то ў Літву, а будь то якія іншыя краіны, таму што такім чынам магчымы абыход дублінскага рэгламента, і гэта ўжо прыемна. Мне пішуць з Украіны, што цешымся звальненню палоненых. Так, ёсць уже відэо з Буданавым, хутка яго пакажа Reuters. Ну, вось бачыце, нават Буданаў, кіраўнік з ГУР, сустракаў беларускіх вызваленых палітвязняў. І я бы хацеў звярнуцца да маёй госці ў студыі. Дарэчы, я хацеў бы нарэшце прадставіць, што наша Марыя Садоўская-Камладж, яна пазаштатны аналітык Цэнтра аналіза еўрапейскай палітыкі, амерыканскай такой структуры, і з гэтай нагоды. Марыя. Усмешка Марыі зможа напаўняць нашы сэрцы ўсіх нас. Вельмі рада была яе пабачыць. І таксама мне нейкі ёсць такая, не той каб злосць, але што гэта магло адбыцца нашмат раней. Я разумею, што наколькі гэта важны быў і моя праца, і голас палізняволеных, сямей палізняволеных, казаць пра гэта, працаваць у гэтым накірунку. Я думаю, што гэта самае важнае ў гэтым працэсе. Толькі як бы наш голас павінен быць вырашальным, і каб людзі працягвалі выходзіць на свабоду, таму што менавіта намі штурхае нас любоў да людзей, не нейкія палітычныя амбіцыі, не нейкая сітуацыя, якая складваецца ў краіне ці вакол, а мы заўсёды сфокусаваны на жыццях нашых блізкіх. І для нас гэта не проста праблема ці нейкая складанасць, а для нас гэта жыццё кожны дзень. Гэта наша рэальнасць, якая стала маёй часткай, таксама часткай мяне за гэтыя 5 гадоў. І менавіта так павінна і быць. Менавіта мы павінны быць тымі, хто ніхто не будзе змагацца за нашых родных, я гэта ўжо зразумела за гэтыя 5 гадоў. І таксама як бы гэта прапанова ўсім родным не маўчаць, казаць, што менавіта зараз вельмі важны момант, акно магчымасці. Мы бачым, што яно ўсё больш, яно ўсё шырэй, і заклікаць для дальнейшых дзеянняў па вызваленню ўсіх палізняволеных і каб спыняліся рэпрэсіі. І таксама мы пра гэта ўжо паразмаўлялі з прадстаўнікамі ЗША толькі што яны нацэленыя працягваць гэтую працу. І, канешне, вельмі чакаем наступных крокаў і больш людзей на свабодзе. Дзякую вам вельмі. Дзякую вялікі. Вы маглі на тактафон прадставіцца. Тацяна Хоміч, сестра Марыі Калеснікавай, заснавальніца асацыяцыі родных і колішніх палітвязняў, прадстаўнік каманды Віктора Бабарыкі. Дзякую вялікі. Тацяна, ці ёсць нейкі план дзеяння, як будзе цяпер усё адбывацца, як Марыя уз'яднаецца з вамі? Пакуль што, чэсна скажу, пакуль што не. Зараз будзем таксама высвятляць, калі людзі змогуць дабрацца да нас, куды менавіта, насамрэч, пакуль што не вельмі таксама і зразумела. Я думаю, што гэта такі спантанны быў як бы рашэнне, рух, што мы не змаглі сустрэць усіх тут, і людзі паехалі в Украіну. Але я думаю, што гэта самае важнае, што яны на волі. І гэта ўжо такое меншае другое пытанне. Мы столькі год іх чакалі, і гэта мы ўжо вырашым. Дзякую. Скажыце, калі ласка, а куды паедзе Марыя? Вядома, да Літвы ці ў Польшу, бо кажуць, што будуць зараз людзей высылаць, гледзячы на тое, куды яны будуць хацець ехаць. Мне пакуль што не магу адказаць на гэта пытанне, таму што нам таксама самім трэба высветліць, якія ёсць магчымасці, калі гэта будзе адбывацца. Я спадзяюся бліжэйшым часам. Спадзяюся, што заўтра. Таму пакуль што не магу адказаць на гэта пытанне, сама бо не ведаю. Дзякую. Дзякую. Віншуем. Дзякую.
Мы вяртаемся ў студыю, пакуль чакаем ўсё ж таки выхада Коула, спадзяемся, што ён выйдзе да журналістаў і мы зможам пачуць тое, як ён пракаментуе гэтую сітуацыю. Марыя, я хацеў бы звярнуцца да такім пытанням, просто паразважаць. Всё ж таки вы у нас хай і пазаштатны, але аналітык Цэнтра аналіза еўрапейскай палітыкі. Вот это выезд ва Украіну. Мы ведаем выдатна, што украінская мяжа зачыненая, беларуска-украінская, яна замінірованая. Там ёсць толькі невялічкія праходы і я не до того, что там немагчыма, все ж таки обмены палоннымі адбываюцца, то есть гэта магчымая сітуацыя, але яна ж немагчымая вось так знянацку, без папярэдняй дамоўленасці. То бок гэта такі крок, такое дзеянне, такі вываз людзей быў узгоднены хутчэй за ўсё з Кіевам. Пра што гэта сведчыць? Сведчыць перш пра ўсё пра тое, што перамовы зацягнуліся, таму што першая інфармацыя нашай нівы была яшчэ учора, што перамовы ўжо завяршыліся і мы вось чакаем людзей, але раптам яны пачалі працягвацца. Магчыма, гэта патрэбна было якраз для таго, каб забяспечыць усе дазволы, усю лагістыку, усё, каб беларускія палітвязні не аказаліся на тэрыторыі Украіны, скажем так, кінутымі. З іншага боку, трэба зразумець, што, па-першае, з-за таго, што каналы абмену палітвязнямі вельмі часта на беларускай тэрыторыі сапраўды ўжо наладжаны, што украінскі бок, канешне ж, увесь час знаходзіцца ў перамовах з беларускім і з амерыканскім бокам па вызваленню палітвязняў, і сярод вызваленых, наколькі мы разумеем, былі таксама некалькі украінскіх грамадзян, то украінскі бок рыхтаваўся прыняць пэўную групу, магчыма, сваіх грамадзян на сваю тэрыторыю, таму гэта было не так складана лагістычна арганізаваць у параўнанні з тым, калі б такой дамовы не было ўвогуле і бакі ўвогуле б на такія тэмы не размаўлялі. З палітычнага пункту гледжання гэта нават дадае адносінам паміж Беларусю і Украіны гэтага вось, скажем так, канатацыі абмена палоннымі, так, і гэта нават магчыма добра, бо мы бачым, што беларусаў пераказалі на украінскі бок так, як пераказваюць падчас абмена палоннымі менавіта, а не таму, што яны самі захацелі. Я вось, дарэчы, хацеў бы звярнуць зараз увагу на гэта фота. Гэта дакладней відэо чалавека, якога вось так, добра ведаючы яго, і ў прынцыпе сочачы, можна было, конечно, пазнаць. Гэта Александр Фядута. Але вот 4 строчки свои, которые я написал в салоне. Кофе горячий, вкус шоколада. Что еще бедному узнику надо? В небе полеты, солнце восход, губы любимой и воздух свободы. Вот сегодня Украина дала мне воздух свободы. Спасибо. Александр Фядута, як змяніўся? Увогуле, мне цяжка глядзець на гэтых людзей вот у такім іх стане. Марыя, як вы думаеце, у Польшчы атрымаецца у іх вот гэтае вырашыць усе праблемы неабходныя там з легалізацыяй, з афармленнем, з нейкім там пачаткам жыцця ў выгнанні? Польша заўсёды апошнія некалькі дзесяткаў гадоў мае палітычны кансэнсус толькі па адной справе. Гэта справы дэмакратычнай Беларусі. У гэтым выпадку, чаму існуе Белсат, чаму вяшчае Еўрарадыё ці іншыя вяшчальнікі з тэрыторыі Польшчы, гэта таму, што ўнутраныя палітычныя праблемы яшчэ ніколі не перашкаджалі Польшчы вельмі салідарызавацца з беларускай дэмакратычнай супольнасцю. У сітуацыі, калі мы ведаем, што магчыма частка офісу Святланы Ціханаўскай пераедзе ў Польшчу, было б вельмі дзіўна, калі б польскія ўлады раптам пачалі ставіць бар'еры для атрымання гуманітарных ці іншых статусаў гэтых людзей і для іх адаптацыі. Іншая справа, што, магчыма, ім самім будзе цяжка адаптавацца пасля столькі год у турме. Ёсць яшчэ каротенькае відэо, калі ласка. Конечно, это же чувство невероятного счастья. В первую очередь видеть в глаза людей, которые тебе дороги, обнимать их и понимать, что мы сейчас все свободные люди. Это большое счастье, например, сейчас наблюдать первый свободный закат потрясающей красоты. И вместе с тем, конечно же, я думаю о тех людях, которые еще не свободны, и я очень жду
того момента, когда мы все сможем обняться, когда мы все сможем друг друга увидеть, когда мы все будем свободны. Я, естественно, искренне благодарна всем причастным, всем людям, которые находятся в этой цепочке свободы людей, да, от самого верха до тех людей, до вас, до тех, которые нас сопровождают и помогают сейчас почувствовать это ощущение свободы. И я была искренне благодарна, и я всячески приветствую все дальнейшие шаги и поддерживаю все этапы этого процесса, который начался и которого мы все очень ждем, и ждем, что это очень позитивно для всех закончится. Большое спасибо. Я хотел бы зрабіць тут невялічкую аб'яву. Мы радасна паведамілі, калі казалі про Алеся Бяляцкага, што разам з ім былі вызвалены яшчэ двое вясноўцаў, Валентин Стефанович і Уладзь Лапкович. Ну вот як нам зараз перадаюць і удакладняюць, ніхто на волі, прынамсі Валентина Стефановича, не бачыў. Ну яшчэ зараз вернемся до відэо каротенького. Да, зараз тогда я попрошу яшчэ одно видео поставить. 4,5 года прошло с тех пор, как меня задержали. Срок мне дали 12 лет. Вот. Я рада, что вышло не через 12 лет, а через 4,5 хотя бы. И очень рада тому, что, надеюсь, в ближайшее время смогу обнять своих родных. И благодарна всем тем, кто принял участие в нашем досрочном освобождении. Потому что каждый день в неволе это очень тяжело. И вместе с тем очень-очень грустно от того, что еще очень много людей остались, ну, по крайней мере, в женской колонии, в Гомеле. Среди них много женщин пожилого возраста с проблемами со здоровьем, поэтому, с одной стороны, радостно, что смогу обнять родных и близких, с другой стороны, очень горько от того, что еще много женщин находится. Второй наушник. Гэта была, калі хто не пазнаў ці не здагадаўся, рэдактарка Тутбай Марына Золатова, і яна сядзіць побач з Александром Фядутам. Ось вы бачыце, гэта цэлы аўтобус тых людзей, якія былі палітвязняў, якія былі вывезеныя з Беларусі ва Украіну. Ну і як нам паведамляюць, гэтыя аўтобусы рухаюцца, куды рухаюцца, не будзем пакуль гаварыць, каб не сурочыць. Ну а мы чакаем таксама зараз сувязі з Вільняй, і зараз одну хвіліначку наладзім контакт. І вітаю, сябры. Мы по-ранейшаму знаходзімся ў Вільні ля амерыканскай амбасады. Побач са мной Александр Добравольскі. Спадар Александр, як вы ацэньваеце тое, што сёння адбылося і адбываецца? Ну, сёння вельмі радасны дзень. Вышлі такія людзі, якіх мы вельмі паважаем, любім. Хацелася б, каб выйшлі ўсе, хацелася б, каб спыніліся рэпрэсіі, але у гэты сённяшні дзень мы можам толькі аднаго павіншаваць і дамовіцца далей працаваць, каб людзі былі на свабодзе. Як ставіцца да таго, што большасць палітвязняў адправілі ва Ўкраіну? Ну, гэта нечакана было для нас, у нас была іншая інфармацыя, аднак хадзіла шмат чутак. Я думаю, што амерыканцы проста вельмі клапаціліся пра тое, каб людзі перасеклі мяжу, каб яны былі ў бяспецы, бо тут сапраўды невідавочна, што можа адбыцца ў такім рэжыме, і тое, што яны зараз ужо перасеклі мяжу і стала ўсё вядома. Ну, дзякуй Богу, магчыма, хтосьці застаўся ў Беларусі, калі кагосьці яшчэ вызвалілі, ці бліжэйшым часам вызваляць можа застацца, але тое, што іх усіх выдвараюць за мяжу, гэта таксама, як казала Наталья Дуліна, таксама здзек з людзей, таму што ў людзей павінна быць права жыць у сваёй краіне, нават калі там ім кепска жывецца. Тое, што амерыканцы адмянілі санкцыі супраць беларускага калію, наколькі гэта добрая навіна?
Я не ведаю, для каго это добрая навіна. На самой справе амерыканскія санкцыі супраць беларускага калію не адкрываюць мяжу для таго, каб яго прадаваць у Еўропе ці вывозіць неяк з Беларусі танным чынам, толькі хіба самалётамі. Вось, што неэфектыўна эканамічна, таму што ёсць еўрапейскія санкцыі, якія застаюцца і паводле якіх Беларусь все равно не зможа вывозіць калійныя угнаенні, гандляваць людзьмі ўзамен на калійныя угнаенні. А на ваш погляд, вось з выхадам медыйных самых асоб пратэстаў 2020 года, Бабарыгі, Калеснікавай на волю, наколькі зараз зменіцца палітычны ландшафт у беларускай апазіцыі? Ну, я думаю, зменіцца, і дзякуй Богу, што яны выйшлі. Я вельмі спадзяюся, што яны акрыяюць, у іх палепшыцца здароўе, яны змогуць працаваць. Гэта людзі, якія шмат чаго зрабілі для Беларусі і могуць зрабіць, і я думаю, што будзе наладжана супраца. Магчыма, будуць праблемы, але праблемы ёсць заўсёды, і лепш такія праблемы, калі гэтыя людзі на волі, чым праблемы, калі яны ў турме. Дзякуй вам вялікі, судар Александр. Чакаем выхада Джона Коула. Чакаем. Сябры, не пераключайцеся, заставайцеся з Еўрарадыё. Мы хутка зноў з'явімся. Я таксама спадзяюся, што хутка выйдзе спецпрадстаўнік Трампа Джон Коул да журналістаў, і можна будзе пачуць яго выказванні, яго бачанні і тлумачэнні. А пакуль што я папрашу нашага гукаінжынера вывесці яшчэ аднаго госця, які, дзякуй, што дачакаўся, доўга вісеў на сувязі, мы не падключалі. Глеб Герман, колішні прэс-сакратар Віктора Бабарыкі. Прывітанне, Глеб. Добрый вечер, Митер. Хочу сразу же поздравить вас с этими прекрасными новостями. 123 человека на свободе. Это, конечно же, большой праздник для белорусов сегодня. Глеб, ну усе там зараз сустракаюць, вот мы бачылі і Хоміч, і Краўцова, там іншых людзей, усе там дзесьці на эмоцыях, разгубленасці. Вы як чалавек, які зараз спакойна, аналізуючы ўсю сітуацыю, навіны, якія прыходзяць, пра тое, што павезлі тых жа самых вось Бабарыку, Калеснікава, Знака і яшчэ 111 разам з імі чалавек, бо агульная група 114 чалавек ва ўкраіну, але потым будуць весці на Польшу, у Варшаву, у тым ліку. Вы рыхтуеце нейкую тут магчымасць для сустрэчы? Распланавалі, што па першым часе адразу рабіць, як іх тут легалізаваць, прыстройваць, засяляць і гэтак далей? Безусловно, мы со всей нашей командой на связи, и единственное, конечно же, все ожидали, что будут освобождения. Помимо известных фамилий, как сказала Иван и Татьяна, мы ждем наших активистов и других, которые находятся сейчас в тюрьме, и мы еще не знаем, кто это конкретно. Но, однако, мы ожидали, конечно же, этот трек, который был еще примерно 2 месяца назад, когда мы встретим их в Вильнюсе как раз-таки у посольства США. Однако вот информация изменилась, и нам было важно, чтобы в любой точке Вильнюс или Варшава у нас, конечно же, были возможности принять тех, кто из нашей команды прибудет. Безусловно, первое, что нужно будет этим людям, нашим прекрасным соратникам, это первые вещи, первые необходимости, связь, одежда и также контакты с родственниками, жилье, а дальше уже мы будем помогать со всеми процедурами легализации в Варшаве, либо в другом городе, в зависимости от того, как будет развиваться событие, за которым мы, конечно же, наблюдаем очень упорно. Ну и важный, конечно, поинт, который был на протяжении этих 3 дней, за которым мы тоже очень внимательно следили, потому что важно было, чтобы не просачивалось много дезинформации, либо каких-то догадок, чтобы каким-то образом не произошло ситуации, когда могло что-то навредить этой вот хрупкой ситуации. И действительно мы сегодня работали в плотной связке. Однако информации по-прежнему мало. Как вы знаете, из открытых источников мы знаем, что все в безопасности, все в Украине, однако как будут развиваться события, мы ищем их возможности контакта и будем надеяться, что он совсем скоро появится.
Ну вот бачыце, таким чынам атрымліваецца, что абышлі, не ведаю уже дзякуючы кому, дублінскі рэгламент. Да, все, Герман, я выбачаюся, мы спыняем нашу размову с тобой. Информации про лёс наших остатніх палітвязнів. Мы ведаем, что яны зараз будуць у санаторыі ва Украіне. Мы вельмі удзячныя, павінна падкрэсліць нашим украінскім сябрам за тое, што вельмі хутка змабілізаваліся і змаглі прыняць наших родных, наших любимых на территории Украины. Завтра будем вырашаць про логистику, коммуникации с польскими партнерами, с литовцами, что робіць далей, хто у якую краіну хоча, ці магчыма гэта ўвогуле. То бок на сёння інфармацыі больш такой канкрэтнай не будзе. Што наконт спісаў? Імёны у нас ёсць, але будзем рабіць таким чынам. Родныя, хто хоча даведацца, можа званіць на гарачую лінію і запытаць пра канкрэтныя імёны. Што за лінія? На афіцыйных каналах офіс Светланы Тихановскай ёсць номер тэлефона. Чаму вы не даеце спіс афіцыйна? Бо не ўсе хочуць, палізнявольны хочуць, каб іх імёны ведалі. Ёсць нейкія дэталі перамоваў з Колам? Ці Кол вам штосьці паведаміў пра дэталі перамоваў? Паведаміў, але я не магу раскрываць сутнасць нашых размоў. Ведаю, што перамовы былі досыць цяжкія, але упэўнена, што у будучыні наступны раунд будзе мець месца. Do you know how many freed people would like to stay away from Belarus and how many will want to come back? No, actually we don't know. We first of all have to talk to every political prisoner who have been released at this moment. Nobody, not all of them want to be Запыталіся, public. колькі чалавек не хочуць, каб іх імёны апублічвалі, і кажа Светлана, што мы не ведаем дакладна, колькі людзей, але некаторыя з іх не хочуць. Яны хочуць звязацца з сем'ямі некаторыя, і таму мы спрабуем зараз наладзіць камунікацыю, каб мы ведалі, куды тыя з іх, якія хочуць прыехаць у Вільню ці ў Варшаву, маглі прыехаць, як усё арганізаваць, гэта будзе прыярытэтам. Перавядзенне людзей в Польшу ці ў Літву, каб мы маглі іх пабачыць? Я боюся загадваць, але ўжо з завтрашняга дня працэс пачнецца, бо у нас падрыхтавана інфраструктура, падрыхтаваны ўсе аўтобусы, каб забіраць. Зноў жа вядзецца перамовы з польскім бокам. Ці ёсць магчымасць тым, хто хоча застацца, напрыклад, адразу ў Польшы, застацца там, гэта, канешне, вырашае частку цяжара. Дзякуй всім вялікім. Дзякуй. А Джон Кол не выйдзе, правда? Ці Крістофер Сміт? Не, яны ўжо паехалі, бо вельмі стомленыя. Так а все ж таки, як не усприйняли то, что белорусская влада отправила політвязнів в Украину? Есть некие их эмоции на этот план? Это была часть домова. Еще раз хочу сказать, что перемовы были досыць цяжкія, і вось такія былі пастаўлены умовы, каб люди выезжали з многіх прычын, выехали в Украину. Я не могу сказать больше. Светлана, перемовы гэтыя працягнуцца, вызваленні працягнуцца. У нас яшчэ больш за 1000 людзей сядзіць в турмах, і наша задача, і задача наших амерыканскіх сяброў, таксама і еўрапейскіх краінаў, каб вызвалены былі усе рознымі метадамі, з рознымі інструментамі, але каб усе людзі выйшлі, і самае галоўнае, каб больш не сачалі новых. Вы кажете, санаторий, а где они находятся в санатории? Я не могу вам расставити цю інформацію. Може, хтось з родних, я не ведаю, які умови виставили українці, бо це їх територія, там, де війна, давайте не забуватися про це. Може, їм заборонили нам казати, де буде розміщені люди. Ці нехто з публічних особо відомих ще є у списі, кого раніше не узгадували? Ну, для кожного чоловіка є люди, для яких вельми близькі імёны і гучныя, але ж самыя гучныя, якіх ведала, може, вся країна, яны озвучені вже були у папку. А ви з Машою розмовляли? Ні, з Машою не розмовляла з Тетяною, яка з нею розмовляла. А ви з кимось особисто успіли порозмовляти сьогодні? Ні, високі залізі. Що білоруси зараз можуть зробити, щоб допомогти тим людям, які вийшли?
перш за ўсё, калі ёсць магчымасць, данаце на падтрымку палізняволеных, бо вы ведаеце, што зараз шматлікія арганізацыі збіраюць данаты, бо насамрэч вельмі цяжка больш за 100 чалавек адразу прыняць. Я кажу, уся інфраструктура гатовая, але ж людзям патрэбны будуць і рэабілітацыі. Мы з боку палітыкаў робім усё магчымае, каб замежны фонд падтрымкі палітвязняў ён толькі рос, і на кожных перамовах мы падкрэсліваем, што зараз той момант, калі трэба ўкласціся ў гэты фонд. Дай Бог, в наступным годзе ўжо не патрэбна будзе, так, але ж людзі выходзяць в вельмі цяжкім стане. Побачым яшчэ як там той, хто зараз у краіне, бо я вельмі рада, што Алесь больш-менш нармальны настроі. Ну, ён такі вельмі цвёрды, моцны чалавек, але я думаю, я не паспела пагаварыць з ім, што яго таксама адкармлівалі апошнія тыдні. Я так думаю, мы яшчэ з ім сустрэнемся, калі ён пачне Лукашенко более выиграл, чем мыться и американцы. Он мне так поддерживался и над американскими партнерами вот с этим решением людей отправить в Украину, хотя бы чекали. А что мы могли в Google чекать от Лукашенко? Что он не будет здефаться, что он гуманизм не проявит. И он працуе так, як ён працуе. Мы ведаем, што мы пашалі, які мы павінны дзякаваць перш за ўсё амерыканскім партнёрам і рэжыму ціску на Лукашенко, так, за тое, што ён вызваліў гэтых людзей. І я ўпэўнена, што ён вызваліў іх толькі таму, што усе гэты гады быў ціск. І калі кажуць, вось санкцыі не працуюць, працуюць, яму што патрэбна? Каб знялі санкцыі, яму палюшы ад гэтага. І таму зараз не час, не ведаю, зменшваць гэты ціск. Канешне, дыпламатычныя перамовы патрэбны, мы заўжды за гэта выступалі, заўжды заклікавалі нават еўрапейскія страны, у якіх ёсць там амбасады ў Мінску, каб яны выставлялі ўмовы, выставляйце палітвязняў, тады можна будзе больш-менш размаўляць. Ну, Лукашенко, мы завжди розуміємо, що йому потрібно показати, що він контролює ситуацію, але я думаю, що наші партнери так само зробили некий висновок. А я думаю, що не треба барати нашу політику. Я думаю, змінює одну вашу працю. Може, у вас самі менше боязко там не підтворять при презентації Білорусі? Ну, конечно, завжди добре поділити відповідальність, тим більше з Машей, але я можу з гонором сказати, що всі ось ці роки, то, що Маша закликала там в 2020 році робити, дябсти, ми це і робимо. Це то, як Маша бачила супротив Лукашенки, і тому я сподіваюся, що вона залишилася при своїх намерах, при своей позиции, наша Маша незломная. Ну, вот, конечно, я вельми была рада побачить Виктора Дмитриевича, я сподіваюся, что он будет свой настрой. И Максим, конечно, Максим похудел вельми сьогодні, по-іншому виглядає, і що ще шукати з тим, що так само полковника вельми шмат. Ось, коли буде можливість созвонитися, созвонимося, зустрінемося, я розумію, я Сергію бачила, що треба було дати час так привести себе, и я сподіваюся, что этот час для наших позиций. Коли можно читать несколько человек в Валении, некий намек, что это будет завершено? Тяжко сказать. Конечно, некий час, покуль перамовы не перейдуть на наступний узровень, бо зараз заанансавалі зняццё калійных санкцый, мы будем глядзець, як гэта працуе. Вось, і тады ўжо далей будзе перамаўляцца Джон Коул і прадстаўнікі рэжыму. Не магу нічога прагназаваць. Дзякую вам вялікі. Дзякую. Светлана Тихановская, якая правяла перамовы. Ну што Гэта была Светлана Тихановская. Ну і гэта была Светлана Тихановская. Выбачайце за такія накладачкі, бачыце, ўсё ж таки дастаткова цяжка працаваць з колаў з аднаго боку, з другого боку, калі ёсць затрымка ў сувязі, але тым не менш мы справіліся. Шкода, конечно, што Джон Коул, спецпрадстаўнік Трампа па Беларусі, не выйшаў да беларускіх журналістаў, не патлумачыў, не расказаў сваё бачанне сітуацыі. Ну, можа быць, пачулі б нейкія такія прагнозы
прогнозы на будучае. Тым не менш, я хотел бы агучыць некалькі момантаў. Перш чым мы тут коротко вернемся, зараз вернемся. Да, зараз вернемся до Марыі Калеснікавай у Вільню. Марыя, калі ласка. Ой, я уже толькі хочу развітацца, насамрэч. Усе расходзяцца. Сапраўды сёння такі добры радасны дзень, людзі на волі. Вось тут давай пакажам, уже згортваюцца бел-чырвона-белыя сцягі. Група падтрымкі таксама змерзла, ідзе дадому, так што спадзяюся, што заўтра ўжо будзе нейкая інфармацыя пра групу, якая прыехала ва Ўкраіну і якую заўтра прывязуць в Варшаве. Так што, сябры, дзякуй за ўвагу, дзякуй, што былі з намі. Заставайцеся з Еўрарадыё. Дзякуй вам, Марыя, дзякуй, што вялі і трымалі нас у курсе падзеяў, якія адбываюцца на вуліцах Вільні. Ну і мы вяртаемся ў студыю. Па-першае, я хацеў бы заклікаць вас яшчэ раз, падтрымайце збор на карысць палітвязняў. За тыя хвіліны, якія вось пасля апошняга майго ўзгадкі гэтага збору, было сабрана больш за 20 тысяч еўра. На дадзены момант ужо больш за 123 тысячи еўра было сабрана, і ось людзі працягваюць данаціць. Калі ласка, працягвайце і вы данаціць. Хацеў бы яшчэ две такія навіны. Па-першае, прэзідэнт Украіны Владимир Зеленскі пагаварыў з Марыяй Калеснікавай, пазваніў ёй, і ён не перадае, праўда, сэнс гэтай размовы, ну, апроч словаў падтрымкі і гэтак далей. Тым не менш, сам факт, што прэзідэнт ваюючай краіны знайшоў магчымасць тэлефанаваць і перагаварыць з беларускай палітзняволенай, гэта шмат пра што сведчыць. Ну і становяцца вядомыя некаторыя нюансы гэтага самого вывазу беларускіх вызваленых палітвязняў ва Ўкраіну. Па-першае, сярод гэтай групы ў 114 чалавек, па словах Владимира Зеленскага, 5 украінцаў, якія былі асуджаныя лукашэнкаўскім рэжымам нібыта за шпіянаж на тэрыторыі Беларусі. Ну і Кірыла Буданаў, кіраўнік ГУР, піша про тое, што яны рабілі ўсё магчымае для таго, каб вось гэтая перадача, гэты выезд беларускіх і украінскіх грамадзянаў прайшоў вельмі спакойна. Дзякую Спалучаным Штатам Амерыкі та прэзідэнту Дональду Трампу за спрыянне ў павяртанні нашых грамадзян з тэрыторыі Беларусі і вызваленні беларускіх грамадзянаў, напісаў у тэлеграм-канале сваім Кірыла Буданаў. Ну і на завяршэнне нашага сённяшняга стрыма я хацеў бы звярнуцца яшчэ раз да нашай госці, пазаштатнага аналітыка Цэнтра аналізу еўрапейскай палітыкі. Вось пра гэтую еўрапейскую палітыку. Усё ж такі неяк не спрацаваў ні польска-амерыканска-беларускі трэк, пра які казалі, што нібыта вот менавіта на гэтым этапе так ён выглядае, гэты перамоўны трэк. Відаць, што польскага прысутнасці тут няма, не вызвалілі ні знакавых грамадзянаў Польшчы Пачобута і Гаўла, нікога не прывезлі ў Польшчу наўпрост і гэтак далей. Ну і ўвогуле, калі казаць пра ролю Еўрасаюза ось у гэтым працэсе, то есть яна ніяк не вызначаная. Калі мы глядзелі кадры з відэо, нікога сярод сустракаючых з амбасадараў еўрапейскіх краінаў мы там не заўважылі. Пра што гэта сведчыць і як вы ўвогуле ацэньваеце ролю Еўрасаюза? Ну, я пачну з польскага. Мы не ведаем, ці польска-амерыканскі трэк адбываецца ці не, таму што Польшча магла прыняць таксама паставу, скажем так, маўклівай дыпламаты. І адзін польскі грамадзянін з таго, што бы я бачыла раней, все-таки быў вызвалены, які быў абвінавачаны ў шпіянажы. Ён быў проста прывезены ў Вільню. Магчыма, таму што лагістычна было вырашана, што транспарт будзе адбывацца на тэрыторыю Еўразвяза такім чынам. Аднак, канешне, сапраўды, я вось пакуль рыхтавалася да вашага пытання,
праверыла твиттер, ну ці экс-аккаунты Каі Калас, Урсулы фон дер Ляйен, праверыла таксама старшыні дэлегацыі у еўразвязу ў Беларусі, таму што чакала хаця б нейкай заявы пра тое, што мы цешымся вызваленню палітвязняў. Нічога пра гэта пакуль што няма. Апошнія твіты ў іх 22 гадзіны таму, і гэта з камунікацыйнага пункту гледжання, мне здаецца, вельмі падрывае, скажем так, імідж еўрапейскай камісіі, якая робіць сапраўды вельмі шмат для падтрымкі палітвязняў, для аказання фінансавай дапамогі, для аказання дапамогі па рэабілітацыі, для дыпламатыі. Але вось у гэты момант, калі ўвесь дзень сёння вызваляюцца як бы беларускіх палітвязняў, якія частка з іх перайдзе на тэрыторыю еўразвязу, яны не адрэагавалі, што абазначае, што, магчыма, таксама былі не вельмі уключаныя ў гэтыя працэсы. Гэта зразумела таксама падчас мірных перамоваў паміж Расіяй і Украінай, якую спрабуе правозіць Амерыка. Так, еўразвяз вельмі часта альбо не запрашаюць, альбо трымаюць на нейкіх другасных ролях, і, напэўна, гэта было таксама ў гэтым часе. Тым не менш, еўразвяз вельмі важны гулец у гэтым працэсе, таму што большасць санкцый, якія б беларускі рэжым хацеў пабачыць знесенымі, адмененымі, яны якраз такі накладзены еўразвязам і накладзеныя нават не столькі за падзеі 20-го года і пасля іх, колькі за падтрымку беларускім урадам дзеянняў Расіі, альбо каб супрацьстаяць абыходу санкцый супраць Расіі праз беларускую тэрыторыю. Таму менавіта, мне здаецца, беларускі рэжым зараз спрабуе размаўляць з канкрэтнымі краінамі еўразвязу, такімі як Літва, для таго, каб пазіцыю еўразвяза па санкцыях, ну, так скажем, навязаць, прыціснуць. Таму я бы сказала, што еўразвяз будзе і далей граць вялікую ролю, менавіта ў яго ключы ад дзвярэй да вызвалення ад санкцый, менавіта еўразвяз працягвае аказваць гэты ціск, плюс выдзяляе велізарную фінансавую дапамогу, непараўнальную зараз з амерыканскай, правда, для падтрымкі і палітвязняў цяперашніх, і іх сем'яў, і былых палітвязняў, але да перагаворнага працэсу, так здаецца, пакуль што Брусэль не дапускаюць, альбо ён сам вырашыў з яго выйсці, каб не ісці на пэўныя саступкі. І афіцыйна, па меншай меры, як мы бачылі ў інтэрв'ю Каі Калас некаторым беларускім медыям нядаўна, еўразвяз кажа, што не спыніць свой ціск. Дзякуй вялікі, Марыя. Я нагадаю, што з намі зараз была Марыя Садоўская-Камладж, пазаштатны аналітык Цэнтра аналізу еўрапейскай палітыкі. На жаль, мы не дачакаліся выхада Джона Коула да журналістаў, тым не менш нам вельмі радасна, што выйшлі на волю, хай сабе і з дэпартацыяй з Беларусі, але на волю 123 чалавекі, з іх, як мы ўжо ведаем, 5 украінцаў, і наколькі я глядзеў спіс, не паспеў яго прааналізаваць, але ёсць грамадзяне, невялікая колькасць, але ёсць іншых краінаў яшчэ. У любым выпадку мы рады за ўсіх тых, хто выйшаў на волю. Зараз не будзем называць імёны, яны ўжо гучалі, тых там медыйных, там ці знакавых, ці топавых палітвязняў, якія выйшлі на волю. Вы ўжо і так іх усе ведаеце, нам радасна за ўсіх. І мы чакаем, што гэты працэс працягнецца, што людзі будуць выходзіць на волю і што увогуле рэпрэсіі спыняцца і новых палітвязняў з'яўляцца не будзе. Дзякуй вялікі ўсім, хто быў сёння у нас у студыі, падключаўся да абмеркавання па зуме, глядзеў наш эфір. Дзякуй усім, дзякуй, Марыя, яшчэ раз. Дзякуй камандзе Еўрарады за сённяшнюю ударную працу. Да сустрэчы усім у панядзелак. Жыве Беларусь! Жыве! Александр Федута. Я журналист, политический аналитик, политтехнолог, ну и историк литературы, ученый, доктор филологических наук. Я благодарен всем тем, кто принял участие в нашем освобождении. Я благодарен своим украинским друзьям, у меня их много, в Киеве, в Житомире, были в Донецке, есть в Виннице, есть в Одессе, есть во Львове. Потому что я знаю, что они переживали за меня, писали моей жене, выражали свою моральную поддержку. Я хочу пожелать Украине мира. Того мира, которого она достойна и которого она хотела.
Я хочу вспомнить о тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Кто-то умер в колонии, кто-то покончил с собой, потому что разуверился в возможности скорого освобождения. Но большинство ждет свободы и верит в свободу. 4 строчки свои, которые я написал в колонии. Кофе горячий, вкус шоколада. Что еще бедному узнику надо? В небе полеты, солнце восход, губы любимые и воздух свободы. Вот сегодня Украина дала мне воздух свободы. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Сергей Иванцов, я неизвестная персона, хочу от имени всех малоизвестных или вообще неизвестных политических узников сказать несколько слов. Во-первых, высказать благодарность за то, что мы сегодня освобождены. В этот день Андрея Первозванного, 13 декабря 2025 года, мы вдохнули воздух свободы. Спасибо большое всем тем, кто принимал участие в этом. И также хотел сказать, что еще действительно много людей осталось в зоне, скажем так, и хороших моих знакомых. Некоторые из них стали моими друзьями. И каждое утро на проверке в колонии, когда я молился за них, их становилось все больше и больше этих имен. И с 2020 года уже накопилось очень много, и каждое утро я боялся забыть какое-то имя. И хочу сказать, что сегодня я вижу многих людей из этого списка сейчас в автобусе. Я очень рад их видеть. И с завтрашнего дня список имен, которые надо, я вспоминаю в своих молитвах, сократится очень сильно. Это очень здорово. И пусть он сократится до нуля, пусть все выйдут на свободу. Живи Беларусь. Живи Беларусь. Меня зовут Владислав. Я вот освободился только что, попал в свободную страну, в родную Украину, дружескую, братскую. Я из Гомеля, как раз вот рядышком. Тут бывшие города-побратимы, вот с Черниговым были когда-то. Сейчас, к сожалению, так вот сложилось, что уже нет. За вандализм и финансирование военных формирований. Полк Калиновского. Там всякие посты в поддержку Азова и прочих формирований украинских. 5 лет сижу, вот как раз с 22 года, с апреля месяца, то есть практически изначально с полномасштабной войны. Я, честно, уже как-то потерял надежды, думал, все-таки там засижу до конца, потому что уже почти 4 взял там из 5, и тут такой подарок к Новому году, к праздникам. Ну, честно, очень приятно удивлен был. Дорога была утомительная, конечно, но это того стоило, чтобы вернуться в свободу, в настоящую свободу, а не просто там в мнимую, так сказать. Меня зовут Марина Золотова. Я была главным редактором портала Тутбай. 4,5 года прошло с тех пор, как меня задержали. Срок мне дали 12 лет. Вот. Я рада, что вышло не через 12 лет, а через 4,5 хотя бы. И очень рада тому, что, надеюсь, в ближайшее время смогу обнять своих родных. И благодарна всем тем, кто принял участие в нашем досрочном освобождении. Потому что каждый день в неволе это очень тяжело. И вместе с тем очень-очень грустно от того, что еще очень много людей остались, ну, по крайней мере, в женской колонии, в Гомеле. Среди них много женщин пожилого возраста с проблемами со здоровьем, поэтому, с одной стороны, радостно, что смогу обнять родных и близких, с другой стороны, очень горько от того, что еще много женщин находятся в колонии. Владимир Владимирович Горох. Я сегодня освобожден, и, конечно, словами трудно выразить те чувства, которые меня наполняют. Но прежде всего я хочу поблагодарить президента Трампа, президента великой, прекрасной страны Украины Владимира Зеленского, всех тех, кто принимал участие в нашем освобождении. Я хочу поблагодарить украинский народ и лично президента Владимира Зеленского
за ваше мужество. Вы смогли не побояться и бросить вызов российским оккупантам, и я благодарен вам. И также я рад, что моя дочь, она также вносит свою малую долю, она служит в медицинской роте и помогает украинским солдатам. И кратко я хочу еще выразить свои слова, свои эмоции словами стихотворения, которое первое написал в СИЗО, оно будет коротким. С горячим сердцем, крепкими руками держу свободного народа знамя. Хоть плоть в оковах, дух не сокрушен. Я знаю твердо, будет враг пленен. Раба оковы легче воина брони. Мой труден путь, но все ж победой славен. Мы все пройдем сквозь грозовые дни, и нами наш народ будет прославлен. Знай, Родина, моя родная мать, врагам твоим я не отдам тебя, родная. Тебя я буду, как и прежде, защищать. И после тьмы придет рассвет. Я это знаю. Спасибо. Вітаємо на українській землі! Живе Білорусь! Слава Україні!